Good evening, Ma'am. Jari Northeast Window TV ki dialogue ta meeting ta video ba punong putaram nok jari ngasi ki dialogue ki thamjari ba topic si only Congress can ensure communal harmony in Manipur. Ibobi, the former Chief Minister and also the present CLP leader Ibobi na recently thamki ba statement da kuigi Hojik to iba maruina irang sigamari lena na haiba tare lamdam masire santi purak pangamdana lady bisigi matangda kuigi BJP lengaksi NDA led government bought in the center and the states na pali makaidi Manipurda kuigi santi hanjelapagi mami hidi yam sam haiba tare da mayam na sumasi ruin khang ba wafam ni du ki dana haina da baiwani haiba wafam ja thame aduga hek akoigi BJP lengak se lakpadagi khaiba thin khaiba adagi kuigi community sing marakta ungkhatna bagi mayam ama kuigi lakpa nungai na da basu mayam amna big thalle maramaduna hojik tho iba lamdam asida leidiba irang sigi santi purake hairaba taragadi akoigi Congress party sina haiba tare Congress party sina communal harmony sin ensure to pangamgani haiba wafam jingba adum kuigi mamang da so kuigi leader oi birama ba haib dai lamdam si ke choba responsibility larama ba yamna accountable oi ba sim person namana yamna bol oi ba kuigi Congress na pali di communal harmony ensure to bangamgani habigi statement adagi di BJP lengaksi taseng na santi si purak na ba hona ba matam da masi kuigi feel oi rabra habna ching musai hiram jida punna pukhalaka na koi naina na ba thamjabani ngasi ge topic si khana naina ba saru gavina be damangta lengchen don laibire koi studio de kai khunje be panelist ti ahan bada oza Dr. S Manaoton spokesperson MPCC oza taram nokchuri ani sub lengchen bidi basi koi senior journalist kai khunje be oza Chabungba Birendra oza Northeast Window TV studio taram nokchuri koi gi ahum suba panelist one lengchen biga ta busi koi president gi koi AMBA gi president thakai bubiri boza pi Tomcha ni athugu matam da sungsoi suduna join topiragani ahan bagi si ai ozamnong to na lakchige oza koi gi CLP leader na thamki ba statement si BJP gi lengak se leirim khaji ta sengna santi hanjelak ba si restore tong si wa rani khoi ngamro habagi pot sima leire masida koi gi miyam gi mandate handaki MP election dagi su yam chauna utkibe wafam chu thami duga lakadu 2027 gi election sidadi prajana madu utna bagi chauna ngairaga leire habo fam su leire maduda koi Congress khaktang na haibati pala kana mayam na su ki bidegi haidabani santi purak na bi only way se dunu oiduni haibo wafam chu thami ja kamain thambini ahan bagi su oina akoi gi Manipur gi hojik Congress party gi CLP leader oiriba hanagi Manipur gi sai taraga manga leptana Chief Minister Biramba Honorable former Chief Minister Sri Ibobi na hairiba Manipur dadi Congress kaktana communal harmony porpangamgani purup singi marakta nungsi chanaba porpangamgani amadi BJP na koigi palingai di koigi shanti habsi la aroi ka habse nahan koigi Congress office ta hana Congress te yauramba aduga matam khargi oina tongan ba koigi political kanoda leiruba haitare aduga kangbu okpagi thoram amada koi public function namda haikibani ana haiwa phamji koi chumena koi party ki level amadi lanai gi level dai lojei masigi maram myam lei number 1 BJP gi hojik paliba center gi amadi state ki lengak ani sina Manipur gi hojik thoiba ongoing crisis sida loisinabagi hotnaba strategic formula si mayak chengde duga khoigi masi loisinabagi thausil yatpada pukyen chengde na khoina lowi loina na kanagumba social media gi khuthang da phungduk na ba magi comment singda khoigi laingak si mapan gi central gi laingak si sumba ongoing crisis sida nakan nam da tongchin bagi miyeng chumda bagi kano wakhalon ke am chu phungduk palai masi Congress party na thengna reiba sahi ama hoji helaktana tha taraga nipan si lanjal laktana tawriba crisis da Congress na matam gi thengna reiba thodo athok myam si yengurgadi praja myam na piriba laingak ani sina both state and central ani maki laingak sina irang si loisina ba hona bada ayobi tha dan hona de habagi myam gi piribsa chumene lawi ahan bada Sri Ibobi Manipur की कांग्रेस पार्टी की नत्तना ऑल इंडिया की कांग्रेस पार्टी की लेवल दा माबु नॉमिनेट तौरगा
irang horkiba 2023 gi me gi tang ahum da horkiba irang jigi kui dana national level da political party punong ki meeting am tawi home minister Amit Shah gi miyeng makhada hairi basida Manipur dagi kanaguma BJP gi oiro kariguma dol amata chatte Manipur gi oina di Shri Ibobi na All India Congress Party gi mahut sillaga yawi hairiba meeting sida Shri Okram Ibobi na mana chief minister mo oirambagi magi khang haiba magi administrative wisdom mayam dugi magi experience mayam dune loina na khang ai singna tawwa tongan tong plan mayam solution program bagi dongta ma meeting du thami adubo hairiba meeting du da magi yamna sangma matam ji phangdabani na magi wakhalon chi loi phungdok ngamde adu matam du da atopa political party gi mihuchingna maroini India block ki laiba mihuching duna Manipur da irang ki thokpani na Shri Okram Ibobi bu wangang hallo akhoi da piba matam do Shri Okram Ibobi da grant tawrage adu Ibobi bu yam sangna extensive discussion da magi remedial measure how to bring the solution haiba sida Ibobi bu mot pihalasi na haiba matam da unluckily akhoi Ibobi gi sigum tanja ji phangide maram masidagi Shri Okram Ibobi na mana thamninghiba peaceful formula myam aduga strategy myam da upai leraktabdagi akhoi Congress ki MLA mangana Bharat ki Prime Minister unaraga haiba myam je brief tawnaba honai numit taraga ni thoini Delhi de kem tawdana adu unluckily laibak thibdagi Prime Minister na unanabagi tanja se pigide Prime Minister foreign tour chatpagi matam takhi adu Prime Minister na ma halakpa ngairamu haibagi ingit ama laibdagi makhoi se Delhi de makha tana laithai adu maraktu da Bharat ki President unaraga appointment launaraga makoina thamningi wafam amadi memorandum kya do submit tawi aduga madugi hen nongambada megi tang kuntra haugi bichahi gi 2023 gi megi tang kuntra da Bharat ki president unaba aduga adugi nonganba megi tang kuntra ma thoida Manipur da tholaga matam da home minister se numi humni gi khongchat Manipur da lai hair basita congress ki MLA mangana president da pisal luba memorandum amadi makoina thamu wafam yamdo home minister ga tanaraga kamaina solution ji purakadage haibagi suggestion ji pirna bidongta khoigi Delhi dagi first flight ta Imphal de yorki adu laibak thibadi home minister na congress ki delegation do unanabagi khoi tanja se pirakhidabadagi aikhoida sigi tanja se manghi sidagi akhoina congress party na peaceful formula pijage aduga lanch losinabagi strategy khara thamjage haibase both Prime Minister as well as Home Minister koi unaba phangde masida koina khalle Congress si opposition ni haibagi mirai ribra natraga Prime Minister nang haitana haiba Congress mukta Bharat aina Bharat ki laimai di Congress mapung phala muthatkadam ni haibadu da Congress ki wa se taroi en khanbadagi tawrira sumaina koida handicap oiba koina haining base koi Congress na government thugai gi haide BJP koi chai gi haide just koina khanjaba koi puningda lebo wakhan khara do koi level ani ju thamge upai lite adu sida khoina Bharat ki BJP ki lengak na shanti prokna ba honari bisira lawri ba role koi chingnai haji swai gi ne bako then mathang dam home minister gi advice matungina governor na lead toba peace committee seme irang ji loisin na bagi adu madu ju hek madu gi kanu du seme ha ba ga ta nongan ba mathang thong member myam je masa na voluntarily resign tongna gibdagi sigi peace committee si thabuk tong ngam gidra ba adu sida khoina Bharat lengang na hotnari ba style si kamai tong jano peace committee sem na governor gi kanu makhada leadership makhada sem ba sibuk te yana krishna di mayam dro government India gi communication ji kamai tong jano ha ba gi swai da chingna ba si mayam lay adu hoju ji som current ta thui ba mayam si yengbiu akhoi gi assembly da akhoi Manipur gi congress ki MLA mangna khoi direct official loina handak ki budget handak te loi yo budget session do aduda koi budget se koi opposition gi MLA manga khaktani akoi na object tawsu akoi na madugi negative ta khut thangalaga su adum pass taw gidaw lere manadi out of 60 the 55 ni government support tawbani maramadu koi debate tawragum ji koi karigum makhan gi koi kanu pukhatchara roi adu orgadi koi debate si tongna roi damne masra phangyo matam do extra time do da koi Manipur gi violence gi matana wa khana ji na koi gi Congress party gi magi degi assembly de masigi kanu ji khana na baina motion ji move to wa adu without any reasonable points karigum bamta koi gi point ji hide bit ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 30 ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯩ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯖꯕꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ MLA ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔ ꯃꯣꯏ ꯃꯉꯥꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯨꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ CM ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧ ꯆꯠꯄꯗ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯦ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ BJPꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLAꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯒꯦ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯦ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯒꯦꯅ ꯆꯠꯄ ꯎꯅꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ acknowledge ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯨꯊꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯗꯤ BJPꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯦ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯕꯣꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯥ 19 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯑꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯦꯁ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ Thank you, Surbala. Surbala, almost 18 months se, Thatara Nipan Muksigi, Manung Sida, Manipur the Tuiba Thodo Watopuna Maxing se. Journalistic oiba, amasung academic oiba, narrative mayamama. Nasi box the lep than a pinner ebuko. Manipur da masak naiba, nasi bow the coina singta the nadum leba, singtani nai oiba. Kadiguma matamda masa masana nonga krasu layo kragasuko. Akoina ngasi bow the ning duna lehoba, luching mamayama malay. Manipur da 2023 gi May tha sidagi tholai ba irang sida ngasagi Manipur gi matam sangna hawa nuksit khangdana rajniti gi lamda yamna masek mangan thokna leibak kidamakta chauba major breakthrough achievement mayam ama pubira amba adugumba masak naiba Chahi tara manga chief minister oramba kaktanatana lamdam sigi oiba yamna mangam sana tungdala kadaba mayama ma ubangamba adugumba political will leiba CLP gi luchingbo ba kaktanataba hanagi chief minister oramba kakki wanatana ko aina sum aigi reading da aigi observation da what I feel is that hoy mana congress ki misak ama oirubanina congress ki matang da mana hairai basi mangonda thatara nipan sida lamdam sida leiriba miyam sing sina phauram gadaba awaba
मस्तेस्ता अखोगी पुंसी से मसी करी थोगदोइनो कयाम कोइने हिंगदोइनो करी करम्ब लाइबकदा अखोइसे हिंगदोइनो हाइब पुनमक सिंगसि सुम खल्लुरब मतमदा निंगमदब मयाम खांग ngमदब मयाम सिंग असिना हेनमलक्तना ऑनरेबल खोगी हानगी चीफ मिनिस्टर ओरंबा श्री ओक्रम इबोबिना मागी ओइबम मोड से फोंदोप ओरमगने न खल्लेको आइगी वाखंदा इन खंजबनी होय भारत सिदा जवाहरलाल नेहरू ना प्राइम मिनिस्टर हेक ओरखिबा मतमदगी ngasi phawbasida different state ta tongan ba leibak sigi raja singda akhoigi congress na sasan paringe matamda aduki matik kare hajige rajniti si aduki matik phajana khangba miyoi kaya amana leibak sasan na toramme manipur sida hojik thoiba irang si hek tholakhiba matamdagi di congress khaktagi wanatana tongan ba political party mayam amana on the interests of the public ki awaba tengthana woiba mikap mirau kol puna maksing si yenga kanda sarkar pairiba rajniti dol sit aduki matik makhoi gi tongan ba mot se pidana lae ba ko aduna aina phaujabadi mana ngangi basi as a leader of our state not only as a leader of the Congress ki luchingba ama khak oiba khaktana tana lamdam sigi luchingba ama oina ngangbani haitana aina feel toweba ko aduna Jawaharlal Nehru na prime minister orakpa matamdagi ngasi phawda akhogi continuously kanona Congress na tawraiba karihani poram pomit strategy mayamama leibak sigi damakta oina sum tawraiba singsi yengurakanda Manipur da thoiba se masi center da su BJP sarkar leiribani Manipur da su BJP sarkar leibani na matam ikui na changhanbam thokte masidi lotion ba yaba adum lotion bam thoi haibaduni magi kanjari base ko hojik thoi basi kuki ga maitai ga gi marakta kari hoi ki yengthina ba haigadra unkhatna ba haigadra thoi basingsi sikhakta gi natana public se hojik documentic ware ba Kuki ga maitai ga tauna basina maram orakanda remaining tribe mayam singse Nagabu oiro Kabuibu oiro Liangmai bu oiro Aimol bu oiro Tarau bu oiro Lairiba Nepali bu oiro ko maitai pangal bu oiro Lairiba mayam punamak singse they are suffering equally chap manana wayaba sigumba mayam singsi ururakanda akoigi as a versatile leader ama oina tungda lakadaba far reaching consequences masi uba misak amma oina mana motse masi phongdokpa soidana oigane na khali aduna communal harmony sidi hoi BJP should do mangai I am not talking about in favor of this thing BJP or Congress akoina pamjabadi it is not a matter of BJP ki wanate Congress ki wanate what the people feel is that Manipur da santi se pubira o haibaneba Congress na oigera BJP na oigera hojik se Manipur se mai sa aibase amuktam muthat pi o haibaneba honorable CLP leaders in ka haira ibasi aina sum khanjaba matam da diko yam samba amakhak lei good cause amakhak kidamak mairama chukhalambado madudi aduki matik good living life hingiba miyam sida thauna amakak pibane haidana khalleba ko aduna honorable hanagi chief minister na hairambi bise what I observe is that koigi beginning of peace amakak masigi ahanba step ama mana magi ideology da magi philosophy da matam sang na rajniti ki luchingba ama oina lakpadugi liklam du da mana santi hebase kanglup masel marakta khenaba thamdana amaga nuksi sanana hinhanlabagi lambi se masi Congress na di masi Congress ki leader ama oina Congress ki ideology amagi manungda masi mana uzaba posak amakak oiramgani haidana ai ahan bagi round se thamjage matam sangna as a political party and aduta sunatana akoigi mayam si apun bege haiba tare leader amoina kuina akoigi thabak tawrakanda akoigi amna leiramaba well experience haiba tare mayam leiraba luchingba makak haiba tare
bang la phongdoi ba fam si khoi gi magi experience because of the experience he had mana lakpa experience me amdur magi ideology aduga magi philosophy adudugi manung da haiba tare hujik thoi ba irang si sumain tawdagadi sumaina phagani kai haimna tingba magi opinion haigadra adugi poto adumaina khoi gi political party gi amagi tongan ba see na to perspective am da haiba tare as a sagi well experienced leader sang na koi thopura ma ba haiba tare aduna my experience with matungina my ideology my philosophy my perspective tu gi matungina santi hanjalak na ba sumain tawragadi sumain tawgani haibna chingba adugi moto phongdok po ina koina lawra su yai haba form du su leide du mami teng du ma da am nungai jai ai oza kanoda oza tomcha lak chegi oza taram nok cheri oza koi kamaina masi akoina oza koina hanba mo se kamain thambing akoi BJP na ta sengna lengak sina bot center and state the NDA led government sina koi lei makai di santi propagi wafam city akoi yamna ngamaroi haiba tare akoi statement given by the former chief minister and also the presidential leader okami bobin thamgi recent statements so main thambi de duka only when akoi congress party na the koi communal harmony se purapang ngamgani haibagi pot simasu akoi thambi de haiba tare duna swai live question si dui taragdi santi purak na bachang siliba lambi sida BJP na hotna riba lambi sida ida akoi yamna chingna ningai oirabra masida questionable oibe pot am khagla e dudi kamai thambi ni yoja masi matang dai na hajini mudi ma khangna phongdui ji PC wafam nate man hari je only Congress can ensure communal harmony in Manipur haven khoi hangningi se ko sagi khoi ki ko keno si khong da soga ok the bendage pum na kari kana ga tuino Manipur da hojikpu communal disharmony kari leige number 1 kan hangning base asi character da aina koge honorable hani former chief minister gi matang dai wa matang hajege masi koge 18 June gi matung da sagi ko prajana yam yana thagat ki ba chief minister amani ma chai traung ani ma palami agi matam da yamna ko commendable oiba thabak mayam am tawrame ko kogi Manipur ga hanba overbridge sabirami ko Manipur gi kuina mamang da congress ki matam da akogi muthatluruba natraga men man tarudra se mana koi Manipur se mangba tare haidana Manipur state ki civil service examination se mana padana revamp to birago ko chang nai nai chai khudingi MCS MPS mayam am lo tuna akogi Manipur gi administration da ko jam chawba akhum ba sima pure adegi MFDC mai matam da sabani ko adegi hoji ki kana se city convention center saram bani sanjen thong bridge se to mana sa chawna sa thuk piramani adi kangla khutsinna ba sai mai matam da ne khali ko soram dragati ko smai dogdra ma gi mayam am tawrome ko adegi akogi keno pistok ama sign tawna ko matam da Manipur da amona pistok sign tawna ko su kai bi yar ba pot ama mane am chawna thingge center da mukhai na ko adu tawi haidina su asagi leader ama ki magun je kai no have the ma ge asoi se mama sana ya jaga do ne ngasi thoklai bi rang ji kari ri tholok puno mafam marang khangna maram chadana makoina su toro magi natro su si aham da state government yaug de hai ne ba state government yaug na kari gi su tori no na su du challenge the wimo ta kari gi why state government was made a party to the su kadu bi changil ngak kadu bi injal no mam de keng na da lalo bu su leita ba kangbu amda kari gi su tawdana masai gi ngasi gi su amna ko kai masa chawna ba yok da kari gi yawru bu no ma sima khanggadab ne ba kamune akhoi kana khanarage ni communal harmony je congress ke tan pur ka do je communal harmony leita ba Manipur lei kanam da khana de hoji kan ta na de hoji kuki ne haiba ko ngasai akhoi gi illegal immigrants adu so hoji kuki ne haiba kangbu du so mase tare ko akhoi peaceful ka dem haiba kangbu so asina meeting is atam na take to pan ha asi kari gi no ba congress ki CLP gi leader si ori basina asengba Manipur de thoiba irang se kari gi masak tak to no sumai to gna kukira meheli sidi akhoi khatna kanu thema ngam ne ha do habi over the maina kari gi akhoi da Manipur de kari communal harmony kari kai ge ba khoi da aduna di mase tasengna hai ta gadi masu mo hai je hai ning de khoi nungsina da ba ma le ha ba hoji ke suna tab de ko khoi appeal tong ninge ba hoji kai do re nan pa moi macha ni ko ma phum nang khang de am thina phubi de ko khoi aning de
ꯐꯨꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯐꯨꯕꯒꯤꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯥꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯡꯖꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ प्रजासिंदा कानब पुरक्तना मणिपुरदा अखोगी सुमान तौदना को मखोइना अतोपा ग्रुप अमदा अतमना हालैसे मसि तो यारगदि तोक्सनु मोइसु खरा हंदगिसनु ना अखोइ सिदैदा इथो मोइगु थोलगा nganjiriनेबा अदा मोइदे होजे सीएलपी गी लीडर ओइने मोइना अपील तौबुदि करी काइगेबा नोइने तौसे याम लाले हाइबसे अदे अतोपना मोइना हाइबदु को याम फजबा म लई आइने यानिंगबा मोइना सजेशन तौवे बीजेपी तादे को से थात्राय पानी को याम सजेशन तौगरे मोइना सजेशन तौरे अखोदे जोंतदि खंगन बिउदना तो मोइना करी हाने सजेशन तौगरे बीजेपी नि करी ताद्रगे इरांग से लोसननाबा अखो मोइ फॉर्मुला पुथोय करी फॉर्मुला नो अखो खंगनिनेबा फॉर्मुला पुथोगरे तादे हाबदुना अदुना यारोय हाबा ममदि कनो तौसि थात्राय पानी ओक्सेद लखरबनि अखोइना नान हाइबदो सि हाइबनि को कुकी सिंगी मथक द बोम थादो अदुदि फने हाइरिब्रा नत्रग मोइ अपामबि पिथोखरसे हाइरिब्रा फॉर्मुला मोइना पीरबो फॉर्मुला दो प्रजादा खंगन बयादब्रा बा अखोदि सि हाइबनिना मोइना तादबनि नान लोयरनिना हाइबदो अदु फोंदोक्पियोबा अदुना हुजि तसेंना हाइदगदि ओनली कांग्रेस कैन एंश्योर कम्युनल हार्मोनी इन मणिपुर हाइबसि मणिपुर काइबे याबो हाइनेबसिदि होय काम खनदि नंतर खनबरने कुकी सिंगसु अखोय खतनी बिदे खतनी अटेम तोरबा कनादा मोय अटेक तौगे तौदे हाबा अदुनदि मसिगी मखोयना कुकी नि हारिबा को कुकी गी को मोयगी कनु खुलाई पाइबा सिंग सिना मिते से हातबा यादे मिते तांथोक्तबा यादे हाइना खल्लिबा वाखंदो अदु नेमदा हनबियो अदु अखोय कांग्रेस न मदु नेमदा हनबा ngamni हाइतागदि थोपिरोबा दुमाइना नेमदा हनबा ngamमजु थोदे मरमदि कैनो दा हंदक they are now the representative of the Kuki people and the older neighbor yam live moina to hongedi no to is lale sing to taptho nina pami badudi politically report ni adudi government na khanagadabni nei parjade tek to chikai no mi mayum ke mangali ke gino the bulldozer to bhongna bra changlu sidin sinena legidabni no na chalu lamin do lale akhoi noi gidong to lady sidi akhoi manifesto da hapina noi dong to tong ne haidana ama khangge ama khangde yana be matung tong ne na akhoi noi dong to chung thore sidi noi na apam do de ngang nan so haigre na akhoi di us in the throw kan no to mi na te na akhoi noi na akhoi da mateng pang akhoi noi dong to lepi gani noi wa akhoi ta bi ni aduna di noi yam san adu mang na tro akhoi na haine ri jo nang khulai tha do nang crime to to ain de changjaro adu ashen bu product se habi sin natra ba akhoi na criminal sing da akhoi na themi se नंगा थांग दु पाइरगा यानरगदि करी काने थांग दु थमो आइनगे मोंग दु आइनगे मखादा जंगो अदुगे नंगे अपाम दु खनेबिगे हाइदना तौबु नत्रबा अदुगी पोतु हाइबिगे मोता माना को कांग्रेस रतना तौनी काइदि कांग्रेस इंजलि राबा दु तागदि सी माना मीनिंग अम खंगदब लेरेबा कांग्रेस रतना पुरकने हाइ तागदि अखोइने लोइ इंजमने खुता सो से अखोइदे लेर हाइब्राबा मीनिंग दो नतने चखिने बा दु ngasi बौद सही असुयाम कोइना तौबसे कोई ऑनरेबल इबोबी मणिपुर की दम तौरब मैम दो कई नब को चेंग चग्रिंग को चेंग चेको मांगथोए हाबदौना फजना तौरख्रब मैम पॉलिसी फतब को हाई अरानब खरना मखा चिंथब याबदे चिंथनिंदे हौजिकफाउद मॉडर्न है तारे को आफ्टर जून 19 की लाप कनोसे को अखोई ऑनरेबल इबोबीना तौबीरम मैम दो मदो अखोई काउदब फई अदुगा हौजिकी हारिबा माना ऐसी पॉलिसी खर सोगरे तौरमद्रगदि हेन फगदबनी कान हाइबदो अदो हाइनिंगे अदो हजिकी लेरिबा सिमदे ऐ हंदोनिंगे मणिपुर कम्युनल हार्मोनी काइब लेते की कांगू को लमहेन तुहेनबा सिंगसिना मखोइजु मोगी प्रजासिंगदे किहल्ले मोइनको अदुगा मितै प्रजादा खुद थाहल्ले अदो मसी माना तोकननबा अखोइजु होटनगे आदि मोइनसु अपील तौगेना अदुमाइन इसम जमना हाइदगा असैगे हजिकी लेरिबा अखोइदगी प्रजाददि खंदे अखोइदा सेनादे हाइनिंगेबा गवर्नमेंट से
पान गवर्नमेंट से सोरे हाई तागदी को नेशनल गवर्नमेंट हम सेम्बिरगेरा पुनजलगा सेमगेरा तौरगा पुन्ना चमिनरगा तौहनिंगे अदुगा मोइना अखोइदी मोइना हाइबो कांदा बीजेपी ना तादे हाइबदो मदो अखोइ प्रजासिंगिसु खंगनबिउ करी हाइबदो करी तादबनो हाइबदो अखोइसु खंगनिंगे अदु तागदी मयाम जंगसु अखोइगी प्रजानसु हाइबे याना करिगिनो सो याम फजना कनो कांग्रेस कांगबुना अजुक फजबा फॉर्मुला पुथोकु मतमदा गवर्नमेंट पालिबनुना याद्रिसि करिगिनो ना मयाम जंग हाइबे याना अदा मोइ मसेन सुम तुमिना सुम तौनबा अखोइ ना सुता तादे हाइबा अदुदी अखोइ प्रजाददी ग्यान मेन तादेबको अदु ngarang nahan kanna chatharaibasida asumana chatharaib marakida asida khambada kapuji phatte migi ko thamanga taruk jamna ko migi lau ujarakpodo hoje hoje yumne lau yehau dargadi sahi migi chan magi manga kadini moi ngarang nahan budi am phaje package pi hai admana haibuge lone lone na hoje hoje lau suri bisida kari dongda protection pi dribno ko adu nena kari gi chongthoga miji kari gi nak dribno असम कुने थात्रा इम्पान सुरबोक्ता सुकुना इरान जे याम कने नेमजा यार बोक्ता हजि को सुम मोय सोनांगे को होगे तंपाकी दि फ्राम फागे खरेदन को अमा तौना हजि सुम थमिसि करिगिनो सेफ जोन ओ हेनरी करिगिनो हजि लौमी मयाम अमा सेफ ओ हेनरी सि करिगिनो हाइदना लाउदना खोंगना तौबो मतम यावरे रिजोल्यूशन लौबो कांद जे अदमाना लौहननिंगी आं सुमान तौना रिलीफ त लैबा दि सोखिबे मयाम पैकेज पियो हाइबे लोने लोने ना हजि हजि तौरिबा को मोइना इफेक्ट ओरिबा लौफम करे करा से सेफ ओ हेनरी हाइबे आई सीएलपी गी माइकेदी गे याम तौहनजनिंगी ममदि कइनोदा प्रजा गी माइकेदी गी दि अल्टरनेटिव से मोइ तादोरिने को अदना सिगी पोचे लेबनिना वाहि बता जे सिजनबदा याम सेक्शन बा सीजन हनिंगे माजे एडवाइजर अफब थमनिंगे अदना तसेना हाइतागदी इबोबी हाइबसे मागे मतमददी को हजिकी जे मिनिस्टर जुमागी टीम ओरमिनी मोइ पुना तमिनरे नत्रा गोविंदास मोगी टीम माक्तनी मोइ म्याना मणिपुर से सेमगलइनेबा सेमिनरेबिनेबा को हजिकतबो मोइ खरा तोंगांगेबिगी सु मोइ मसेन पकांग आंगबो वानी अदना मतमददा कनो को कांग्रेस की गवर्नमेंट पालिंगदा तरंबा अफबसिंगजिदी हजिकी लेरिबो चीफ मिनिस्टर की सु माइसु कंट्रीब्यूशन लेरिबनी दे होगी ऑनरेबल गोविंदास की जन कंट्रीब्यूशन लेरिबने बको अदनदी सिगी पोसिमा तुम होई सि अपुनबा अमा होय मोइ तोंगान तोंगान चनागरसु अपुनबा अमागी पोसिमा दे होनिंगे तसेंगना मसाइगी को चही 35 पालमेबा चीफ मिनिस्टर दिसना करिगी खमय लाइबा पोसे मागी जु करिगा खमगदबि लेरमोदेना ओके ओजा याम नुंगाइजे अखोगी हुजिकी अखोगी सीएलपी की लीडर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर he did many great works, developmental works mayam amso koi tawgre during his time adubu maruoina magi handa recent thang statement se koi khanda halakan thamhaningi maramdi kaigino haikanda tasengna sigi ofam se lagta gadi only akogi congress party can ensure communal harmony in the state haita gadi sigi port si thoi birang si makona provoke tawbra haibe question am jo hangak pe abe wafam su lai aduga si thambe instead of si पुरक्पा ngमगनी कांग्रेस पार्टी ना हाइबे से महुता हुजि करी गिदमक्ता अकोइ लैरेना खनतारगदी मदु नेमथनबगी दमक्ता अदोम दोइना चंगसिनदे लोइना तसेंगना अकोइ कुकी खक्तना मैतेरी अटैक तौबनी अकोइ देयर इज नो अकोइ कम्युनल डिसकम्युनल ओइबा हाइबा ता डिसहार्मोनी एम फोक लैते हाइबनी डिसहार्मोनी लैते अनो सिदा हेना अकोइ क्रिएट तौरकनबगी मचा अमका पुथुरकनब ओ याम फजतब भयम का हाइनिंगदब अमका पोइसना अनादर टेंशन अमको सागलकनबगी मचा तो सुले दुना यामुन्ना खनथालकांदा हाइनिंगी सुबु वाहिसे पलनिंगदे हाइबे वफम सु लैरे अदुगा ओजा ओजा मनाउतोन लाक्चेगे ओजा कमाइन थंबिनिंग ओजा कोई पैनलिस्ट होइना फंबिरिबा कोई लार्नेट एडवोकेट कोई ओजा कोई तोमचागी वाफमसी इ ताजरे मसिदा बीजेपी अमदी कांग्रेस की खर सेंगतोक सेंजिन मचा खरदि यावबा अदा लाइबक थीबना कोई डिस्कशन की टेबल सिदा बीजेपी की मिहुची यावदबसिदा अखोइदसु खितंग मदुगी हैंडीकैप ओइबमदि लैबा कैनोदा ओजा तोमचादी ngasi रिप्रेजेंट तौबिरिसि ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन AMBA की प्रेसिडेंट ओइना फंबीबनिना अइना मदु बीजेपी ने हे काउंट तौबसु यादबा अदुबु ngसाइगी श्री इबोबी की अमदि कांग्रेस पार्टी की दमक्ता कोइगी ओजाना रिमार्क्स पीबीरिबनिना कोइसु मयामगी पुंग लौसिंग ओइना पीबीरिबनिना ताबीरिबा मयाम पुनमक अमदि मणिपुर की लैरिबा डायमेंशन खुदिंगता लैनरिबा मयामसिदा कोइ खरा मसिगी वाफमसि मताना खरा हाइदबदि याद्रे अदुना आइना ओनर तौजबगा लोइनना आइ हामदा सुम कोइ ओजा तोमचाना पनबिगिबा सुदगे हक्ता हौजगेको सुगी मागी सु तौरकनबगी रूल्स एंड रेगुलेशन लै मसिगी रूल्स एंड रेगुलेशन की मतुंगिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सि अहामबा यावदबिदा
कोई असम राइफल अमदी कोई हुजिकी हाइब कुकी की ग्रुप सिगा शू से लोन तौनरमे 2005 ता अदुगी असम राइफल अमदी कुकी सि तौरगा मखोइगी हुजिकी म्याम खंगनरिबा मखोइगी चाना चिनबगी थबक म्याम चथरे मसी स्टेट की नॉलेज दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज दा लेरे मसीना शूसिना नाकल अमरोम दा डायमेंशन अमरोम दा चतोरे हाबसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लेरे आफ्टर दैट 2008 ता मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी हुजिकी हाइब कुकी मिलिटेंट्स अहुम सिकी कांगलुप अहुम गे बा शूसी तंगाई फदना साइन तौरे साइन तौबसिगी अखोइगी मदुगी स्केलेटन हाइतारे फाउंडेशन Number 1, Indian Constitution the Chena Tazaba. Number 2, Manipur territorial integrity the Akai Pidaba. Number 3, National highways in the palm the Togo Watom Yamatoribisa. Sit on the Wamsumate. I am Matam Sigi cano constraint like Benina Loy Hydreco. So mine Kara Manipur territorial integrity the Sohon the highway quite a Maru Benina. Matam Dugi state cabinet Wapam Jandal London Canara Matunga. हौजिकी प्रेजेंट बीजेपी की चीफ मिनिस्टर ओइबा श्री एन बिरेन मासु याम चावब रोल लौरिबनी हौजिकी हाइबा 2008 की हौजिकी सु तौरपै कैबिनेट की सिदा मासु मतमदा अखोइ कैबिनेट मिनिस्टर ओइरियबको अद मासु याम चावबा इंपोर्टेंट थादोकपा यादबा मिसक अमोइना मासु माइन तौबिदर मणिपुर मियांग याइ फरगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की याइ फरगदी एदना सुजे माइना तौखिबनी अदगी कया बीजेपी की कांगबुना जु हाय अदे तै तैना जु हाय को सोशल मीडिया कई थेंग जब शूजे फॉरेन ओरिजिन कई साइन तौनरमीनो याम हाइको अद मस्वाद शूगी ग्राउंड रूल की मैम थमजरगदी शू है मागी एरिया ऑफ ऑपरेशन दुगी साइन तौनबनी अदुना फॉरेन ओरिजिन लीड तौबोरगसु मणिपुर मदुगी ऑपरेशन ओइबनिना मदुगी तंगाई फदब लैसे फॉर एग्जांपल एनएसएन आईएम की अखोइगी आईएम नत्तबा एनएसएन के खपलांग सी फॉरेन ओरिजिन ने दो तंगाई फदना दो मागी एरिया ऑपरेशन दो मणिपुर दा लाप कदोबा तरुपदगे दो नुमै कापनब लेपतना दो तौनरिसिनि साइन तौनै स्माइल ले ग्राउंड रियलिटी दो अदा श्री इबोबी की मतमदा 2008 तगिना 2017 बौसी माना चीफ मिनिस्टर ओइरि मतम से ग्राउंड रियलिटी अमदि मॉनिटरिंग एजेंसी म्यानो पंकन्ना सेंट्रल गवर्नमेंट की मिहुत एमएसए की अखोई मिहुत असम राइफल की कई पैरामिलिटरी फोर्स मैम की मिहुत मणिपुर गवर्नमेंट मिहुत मैम साब मॉनिटरिंग ग्रुप से था खुद रिपोर्ट से पीखना मधुकी खुजु खुलाई चेक तौना डबल लॉक तौन खुजु खुलाई तौबदी सांगे राइट फ्रॉम 2008 to 2017 बौजे सूग मरी लेनब इरांग अमत थोक्तेब अदा हुजिक बीजेपी लाए बीजेपी लापदी 2017 बीजेपी की सरकार लाए हाँ नगी तो करीगुम्बा बीजेपी गवर्नमेंट जिना और बीजेपी की लेरिबा मयाम सिना मणिपुर मियामना ए सूजी पामदे फॉरेन ओरिजिन की खुद जाऊ यदु दा हायरगदी बीजेपी ने हुजिक से हायरिनेबा अदु अगदी बीजेपी ने सरकार है पारपगा मदु सूजी लोकथोक्ते अहोइने दुम मखोइजु टीम निपाल ओं साइन तोक्सले हाँ इबो बिगी मतमदा कनो टीम 10 ga 3 साइन तोंगरबने अदुगा श्री बिरेन की मतमदा मुक टीम निपाल जों हापचलगा हौजिक से सूगी टीम जे पुन पुन सूरीनेबा अदा खोइगी थमोइदा हंगनिम क्वेश्चन दे फत्ते फत्ते न कोई लाउ लाउ कांग्रेस तौरब फत्ते हाइबा फत्ते हारगदी कोक लौथोक याद्रा करिगी तोननब तौदेनो ngरang nahan कुइद्री ngरang nahan गतनी को अखोइगी वारेप लौदना सु लौथोए खोते तय बट अदु लौथोकते भाप तादे करेंदा मसी कोई मणिपुर मियाम द चमन हलगा थम्मे सेंटर दसु बीजेपी नि स्टेट दसु बीजेपी नि फत्ते हादि लौथोक अदु लौथोकते अदगी सुजी मखोने 2017 की इलेक्शन अदगी एडीसी की अदुग लोकसभा की इलेक्शन दा सूगी मेशनरी म्याम जे सूगी कादर म्याम जे बीजेपी गवर्नमेंट ना से हिमंत बिश्वा शर्मा असम चीफ मिनिस्टर अदे राम माधव मतम दुगी बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी हाइब म्याम जिना तौरगा सागी सूगी कादर सिंगसिदा नखोई बीजेपी दा ओपन वोट तौ अदु अगदे खोय नखोई की पॉलिटिकल डिमांड पीने ना हाइरुरे हबजे ओपन वरे एफिडेविट तौनदना मदुगे खोय लीडर सिंगना मीडिया ता कै लोय पुथोकनरे तो मखोइना 2017 दा एडीसी की इलेक्शन दे लोकसभा दा सिनरु मतम दा याम बीजेपी जे वोट याम फंगे व्हाट्सएप तौरगा मी अमतगी वोट थादन दे बीजेपी मखुन ग फाली कायना खबर कै दे इनरी जुनेबा अर मतंग सिन सागी कोई की लानेट एडवोकेट न सा मरक्ता अखोई की कांग्रेस से
sai cookie gi mahut sin badona akoi ji cookie gi mahut sin labani khoi ga cookie ga manar bani ka habagi masi oja Tomcha na haire ji Lok Sabha gi vote ta cookie gi vote am phang bado atu gi assessment de harak pa mali adu war bayai khali ai subject to correction ko adu weraga di madu lale kari gi no da BJP ने 2017 दा तौगिब इलेक्शन नामदी लोक सभा दा तौगिब इलेक्शन दुदा BJP ने लैंडस्लाइड विक्टरी फंगिबा कुकी गी की हाय म्याम सिनरगा अदोदी BJP दे अदवाय दिगी होना कुकी गी मो सिले लाब्रा हाय बी क्वेश्चन जे खोजुंग लाक्तोयनेबा भोट की कैलकुलेशन द मसिगे रिप्रेजेंटेशन जे कोई खनरगा ति अदुन सि वाफम सि लाले अदुन मसिमा आइना कनो तौदे अदगी Ibobi gi matam da ngasagi simi sori matam da kwa Ibobi gi wa nate Manipur da pan ko Congress ki government ade regional party ko Manipur state Congress party ade atai tai ko mayam samata party ga mayam tau khre ba masi irang gi thok khre ba ar Manipur da chaw irang ahum thok khre ba number 1 naga kuki gi irang ma kuki party gi irang ma adu maitai pang gi oi ba no ma gi khara nga awai khum tong na ba kai kai no khara pam do thodo to kha thok khre ba asida thoi ba picture si anda ki ga man de ba naga kuki gi matam du da thok pada naga kuki gi minister sing pula khusam naraga kwa kuki gi area chalaga santai na chali naga gi area chalse for example 1991 92 gi matam da khoi sri gai khangam ji han gi deputy chief minister si matam da cabinet minister ni naga ni adu hol khoma hokip khoi gi industry ga pain tawri si kuki ni tien hokip kuki ni adu sang ka sing naga ni makhoi cha khoi gi lamdang da khoi gi kano da gai khangam amadi holkoma hokin ga silga praja myang goba peace ki meeting ga tawe adigi gai khangam mathan chala ka popi da peace ki meeting tawe ba risang ka sing naga ki mi ojara ka su koi jatana kuki gi jaga da kwa masigi national integration Manipur ki territorial integrity je respect tawna na bu wakhal lo je koi chen ra amaga tawi adi praja masen khoi gi keno tawna de hujiki phibam ju oi de haba matam ju da supremacy ta na bane ba danga kuki ga mai lamgi kari gi chayen na ba natra mo gi historical unique character ha ga da kai kai madu gi supremacy ta na bana ba kuki ga paiti ga su samane muslim ga akoi gi kanu ga se hai matam sida koi praja masen chathok chachin ya da bi khot bi hujiki thingtok thingin jin laite ba se for example koi gi Ibobi matam ne helicopter ta ba ya de ji BJP ni yam hai ukhun chapda Ibobi duno magi organization duno Ibobi bi thing ba but maitai macham ta ukhun da lak pa ya roi kampok pilan jalak pa ya roi more cha pa ya roi laite ba chuta pu cha pa ya roi ka si laite ba Ibobi bu sawi duno kari gino mari sagi district pitho ba adugi district to administrative convenience ki pitho bana ba madran sagi district pi ba du pam da ba makhoi gi tonga ba history lai kari gi district pi ba pam da ba na tonga ba history le je ba adugi history duno maram moi dana district people hando usine ba ada Shri Ibobi na administrative convenience ta Manipur gi myam ji gi knowledge lawraga tanaraga cabinet na chamarak khandar matungda lawgiba warep ni aduga magi matam ju ten gre adu hek tawai kui dana 2017 gi kano su lakhre ko government su lakhre da Ibobi ji halakhi de ba aduna madugi warep to handokte haibugi damukta plus koi gi leader ama NSN AMB leader ama Manipur changhal lu ka ni India gi home minister na hairak pada Shri Ibobi ni changhan gi de ba matam do Manipur da su congress ni center da su congress ne ba congress ki home minister mangna Ibobi da kan ba dictate to rim ne ba changhal lo na but chon da magi mathak ta lei ba FIR ke do ba magi crime kai ke hai ta re ne record myam du ye ga Ibobi ni madu changa ga ni Manipur da irang am lak ni ha ba gi changhan gi de ba adu mane changhan gi da ba pot tu da thingu bai khoisau na ba sai district semak padugi yaning da bai khoisau no ba myam dun Shri Ibobi da tamnana tawbana haba Manipur praja sing tawbudi na te ba but mada de ADC gi election da dagi tongan tamba assembly election na naga si ka na khotana tawi aduna koi naga myam na Congress party bu boycott tawi habdi la le ba ko adu sumai tawe du hojiki irang china kamai tawge da Manipur gi honorable chief minister Shri Biren che Kangpo pi chat pangam drum chutam pu chat pangam drum more chat pangam drum plus magi makha da le riba khoi praja myam je huji ga hai post free movement si yadra bana ba he u ba he ta khoi phana raga hana bagi film da la bana ba Manipur gi honorable chief minister na tongan tong ba chingi lamda go to hills kai ba magi slogan du makha da kwa cabinet mi phang ga pham ba je huji hai post oiraktra bana ha ba tongan bam ne ba kai gi no bu makhoi Manipur tongan ta jara ge hai bagi dimalam la bana sidi Mamangi singdu da di lakte
मरम अदुन मतम दु कम्युनल की ओइबा हार्मोनी जी फजर मेंटेन तौरमी हौजिदि कायरे मसिगी नुसा थीबसिना चपजाम नगागी चिले नाउ जिंग कुकी खन्नाबा होंगनाबा साउनाबा लंबी चंगबदा टेक्स्ट तौया फोर्स ता कंथिंगी खोल याम लैग्रेबको मसिना तबना तबना मणिपुर कांगलुप के नुसीनबसे काइथर अद्रा हाबगी मिपाइबसे मणिपुर म्याम द लई सीएलपी लीडर द लई अनु सीएलपी लीडर से सही 35 की गवर्नेंस की याम फजने एक्सपीरियंस लेब मीनी अद्र ngасai कोई की लाने रे बोकेना कोई श्री इबोबी दंग ता पबे एडवाइजर दरकार ओइ कायना हाइबदो सही 35 चिमी से ओइरमबनी इंडिया की हिस्ट्री मणिपुर हिस्ट्री फजन खांगिबनी अद्र माना हाइरे सिजो मागी अदुगु मयामना खंग है रबो विस्टम दुगी मखादा हाइरक पने मणिपुर काइथर एबी यंगा हाइरक पने ना ओके ओजा अखोगी चिप हाने की फॉर्मर चिप मिनिस्टर थमगिबा अखोगी मागी स्टेटमेंट हाइबा तारे अदु मागी एक्सपीरियंस मागी विस्डम दुती की थमकपनी अदुगा तोंगान बसिगी लोंग back in the years when माना कनो अखोगी गवर्नमेंट पालिंगै मतम दा हाइ तारे मतम सीरीज ऑफ अखोगी हुजिक थोगलै सिचुएशन जे लाखिबगी वफम थमे रिगार्डिंग सु adagi tongan ba the communal harmony si sagat na bohona ba adagi di to contribute to the idea of Manipur sigumbagi myam wafam siba akogi ojana su thambiri loinana ai kano dam lakchege oja Birendra lakchege oja akogi hiram amatada thabak lokhatte thokli ba thodok si loisina ba hiram amatada thabak lokhatte haina akogi thambi si kano hana akogi self leader gi statement da haiptare pali ba BJP government sina ana hujik thoi ba hiram se lokhat liba thabak tawriba si jam peningai oidabagi mong haiba tare akogi sapta lokhatabagi potu ayobi thakta akoi hona di haibagi potu thami haiba tare ana huji akogi leiriba irang haiba tare sida amarom da hairaga di akogi praja miyam de kisu haiba tare pendabagi keno sidi thatra ni pansa mapung phara amdana tungan ba engal degi mayam ama lai haiba tare adu ngasing asimak akogi keno da social media da viral oidana mi mang bagi si bagi yam ning makainingai oidaba sida mayam sida public opinion haiba tare mayam ama sagali haiba tare ana akogi lenga kita changsiliba santi purakna bagi hona ba posi de akoi yo drabra kamaina thambini oja sai mitang de Surbala Manipur da leriba huji public khudimak se irrespective of caste and creed loina mak id sensible oibra na khale larik loina hairaba yamna rapidly changing world sida akoi gi afaba wakhalon kaya amada khongdadana punsi hingba akhogi citizen Manipur dagi Manipuri masa tomthin noiba outstanding oba yam unique oba personality si aduki matik marang kaina leirabraina khaliko what Congress has done and what is the history of Congress, what about the BJP, what BJP has done and who are the leaders that BJP gi manungda karamba mishak personality singna Bharat Chibu, Lebak Chibu, Karamba Mayona Madapuri, Matamamada Congress na, Congress ki history to Tokraga, Congress ki Karamba leader na, Lebak Chibu Kari, Karamba Thak the Pukalam games day, everybody is fully aware of. Loina Kange and Kalevko. Public Manipur Gimiam na Hosik Pami Basidi, Congress ka BJP ka si, Awaya Kumtong na basi, IT Toina Pamamani Kande. Public na hojik mang da tariba khwai degi phong saba makoi na hek kari haisige yam thu na pamba pot ama ka hairaga di lamdam sida karam haina santi je thu na puraka degi habadom da wakhal thada ningam ga doba mali ko awai kum tong na banataba karam haina BJP gi karamba proposal da karamba perspective da karamba goodwill amada hana gi matogumna normal singje kamaina limping back puraka degi adugi matang du su Congress na su karamba suggestion piraga karamba proposal ama tawre kanda akogi lamdam si mamangai mahusagum nungsi sana na kamaina hingminaga dige habdo madu Manipur gi miyam jingsina Congress tagi su adu asa toromgani BJP tagi su adu asa toromgani BJP su honade haibadi yaroi honaramgani ko but a decision taken in the wrong time that is not a right decision ko lan marakta decision am lobani na madusu kariguma matam da chumakta basu yai matam amata phagani na khalaga torumba sing dusu hojiki matam si de chunarak tamnina madusu khena ba mayam ma lakpa yai akhoi gi lamdam si khoi gi kani thadana ain yadaba isam samna matam tien manina ko
आईने यादब थबक थोरम क्या अमा पाइखले रगा सेंजा सेन मयाम अमा तुंगसल ले रगा दा लमदम सिद लेरिबा नुंगसी सानबसी थुगाय रकदौरे मणिपुर से ओथोक फिबम अमद लाकदौरे ना मधु कंसेप्ट तौरगा मधु उरकांदा मसी कनोम तविदोरे ना तौरइबा मधु थिंगनबो होनरकबा कोई होजिकी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की खोंगथांग दुसु कोइना लाले हाइबे यारोय को मागी थबक तुदि चुम्मे फै हाइजरिबो को मसिदैसदा थोलखिबा वाथोक मयाम सिंगसी मरी 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 चटखिबदगी सी योरपने हाइजरिबा अदुना अखोइना खंजबा मतमददि को पब्लिक सी अदुकी मटिक याम सेंसिबल ओय कंसाइंस याम वांगी पब्लिक न होजिक पामीबसिदी एनी पॉलिटिकल पार्टी अमा मगा हुनदना लेबा खोनबदु नत्ती मैतैगा कुकीगा तौनरिबा वाथोक भारत सरकार मनिंग द लेरमगेरा ममांग द लेरमगेरा कना कना यारमगेरा यारम मोयगेरा मधु लोयना लापना थंबिग्रा कांदा मैतैगा होजिक कुकीगा तौनरिबा वाथोकसी लोयग्रबा बाउदा थमोइदा लान लोय होरोइदोबा मी मयाम अमा लेयबा आई इपा कौब फंगद्रबा मपुरोइबा मसक उब फंगद्रबा मसा काइनग्रबा ममा लुखराबी होरबा खोगी मौ मयाम ममा अदगी मपादु कौब ngamद्रबा मीगी ममा मपान मखुत समगा मसा पुरगा सत्प मतमदा मथमोय कायबा मी कोकथोंग अम ले मोगी थमोयददी लानसे लोयग्रगसु इरांगजि लोयसंग्रगसु मोगी थमोयददी अदुमक से करी हाइदिगे मुट्टना दुम लेहोगनेबा अदुना लानजिदी मीगी थमोयदो कंकर तोबदुबनेबको थमोयदु लान तौर खोगी हुजिक नुसिनद्रिबसी मदु अखोयना करम लंबी अमदगी नाकल अनिमकी मिपुम खुदिमक सिंगसिगी थमोयसे करमायना पेहललकांदा शांति पुरकदगे हाबदो मणिपुर मियामना अदुंबा से खलमगद्रायना खलिको अदुगा मीना सिबना जिंदा सान सिबना खोंगुंदा हाबसिसु चुम्मी बेमा अखोगी आइगे तामोसु यावबिरेको अखोयसु एलएलबी तमकप मतमदा आइगे ओजादुना अखोगी ओजादुना ताकपिरम मतमदा लो कोर्ट की जज दुगी ममांगदा अखोगी शेर फलामा नुपी अमना अमुबा फी अमा ममित कीरकांदा शेर फलामा पाइरेसी मसिगी वान टॉक्सिक करी हारी नोयदन ओजादुना कोइना ताकपिरकप मतमददी अचुंबगी डायरेक्शन से अकक्नब लेते हायबको लाइरबगी लो लेते यना खुनबगी लो लेते अदगिदी अंगमबगी लो लेते अदगिदी लो प्रोफाइल दे हिंगिबा बिलो प्रॉपर्टी लाइन दे लेरिबा उपाय लेजद्रब मयाम सिंग दुगिसु लो ले हाइबनी नुपी द कदबगी प्रमाण तौरिनो हाइतादी कनागुम्बा निंगोल अमना युमना अमदा मयुम पानबा मतमदा करिगुम्बा निंगाय संगदानकपा वाही वता खरदगी यानरक्तदना सेना खाइनबा सिदुमक थोक्तबा नते अदुना ngसाइगी तोंगान युमना अमदा पालंबा नुपीदु अतोपा युमना अमदा सुम मयुम पानगिबे मदुदगी सुम अतोपा मफम अमदा मक्सु मयुम पानगिबे याय अदुना नुपीगिदी ngसाइगी अकक्नबा मफम मागी सी लेजदे हाइबगी अदुदैदुदा अचुंबगी डायरेक्शन से अकक्नबा मफम अमा लेते हाइदना अदुमाइना नुपीदुगी अमुबा फी अमना ममित कीरगा सेर फला फारिदो अचुंबगे अदुगी खलदो अदु लेते हाइदना अदु ओजादुना दुमाइन ताकपिरमी को अदु अखोइना हाइनिंगिबदि अतै नतेबा कांग्रेस की मतमदो ओइगेरा बीजेपी की मतमदो ओइगेरा को थौदो वाथो सरकार पारिङै मतमदुदा अदुमक थोक्तबदि अमत नतेबा बट the people expect a good leader प्रजा पामी बसिदी ख्वाइदगी फब गुड लीडर अमकने जिनन लीडर से सुडो लीडर नतबको जिनन लीडर अमखक पामेबा यस ngasimak ibe manang sai mati amakak akoi de ningjing birame ngasi nongalamdai gi nongalak pa haitare mariga minute kun manga chatpa matamda jiribam district ki borobeka sub division gi manung da leiba lamtai khunna waisida khoigi chaudhuri khanena jiribam gi border village am lei neighboring to Pharjol district ke hat tai na ba mafam sida lei se chaudhuri khan kawi chaudhuri khan lom sida gi kapsalak ba bomb si ngasai gi lamtai khunau sida tare mi leina da ba yum mayam ma mangta e madudagi sum phungatna dana unkhatna dana sum lakpaduna nungthin gi pung ahum taba matam dagi di kari taurage da jagodo raitna khoigi karong lamlong ena malai hojiki borobreka subdivision sida seista maite gi leiba yum mayam ma mai thado e madugi manak to the meter
irap laptana akoi basida share pick kem mayam amale matam du da share pick ki mio sing sina tholak padagi kapak pano mai maru na moida pale saure madu dagi moisu khut halak pada matam da ngasagi kogi kokizo mar kangbugi khulai paiba mi taramatoi neutralized or eliminated their life ko at the spot later adudagi de mok CRPF ki mi ani shopai manung da ama marai bakti re haire aduga akhoi gi maitai masa nupi angang yauna punna taramatoi muk mafam khangdana leibagi manung da mi ani madi phange haire adagi nongalamdai pung ahum tarak paswai dana Bishnupur district ki akhoi gi Kumbi Bidhan Sabha Kendra ki manung sanba Saiton dagi Kuga Turen amakak cheli Kuga Turen sigi nakalamada khogi maitai gi tampaki khunjing si pareng sana leibani asom Chorsanpur district singba mafam Dampi ranges ainai Dampi ranges gi tongan ba khunjing si dagi yamna sophisticated khulai pai ba mayam singamadana atat akham leitana nongalam dai pung ahom jidagi ka pa horeba till now hausi phawbada nongmai se lepa leitana kapnarieba degi on the other hand karieba Imphal East ki lamlai gi yangang popi digi khara changjal laga leiba thamna popi sana sabida lawye ba laiwa new kanan dagi lawye daga leiba mi khara koki am kangbu sing asina kapsal lakpada pale haire sigumba thoiba watho mayam sing se praja sing sigi na kongda taningdre thamoi kaire asugumba mayam sing se loisin mangamba puna maksing sibu santai na bangamba amaga mabukning da warong handaba amaga amasu sauna handaba adugumba luchingba amakak pami haibaneba prajana hojik tawrise in spite of alleging is other political party amana hoi ningbadi soidana amata thungnaramoi or Congress also had done this thing during their regime during their power akoina khalai badi atai nateba who are our great potential people akoigi our names come from our ancestor ngasi khutta khulai pairaga khunnak pani na tholai ise imana ipana popiba akhoi se ima ipagi laman di khoi tolaroi ko hiram mama natraga hiram mama da imagi ipagi laman tonbado singba saksara ge dana punsi se ima leba ke damakta katho ge dana ko saga do bachada set ka da mai masing tam ga do ba mapan da lega da ba ama to ga da ba punamak sing du thadu erga lamdam jigi damakta ne na thawai hapaga chongthorok ba matam da kana gumbi sing na kari gumba matam amada dol gi matang da ka pusanna ra ngang na ba se kana gumba sing na ti thodona pamam do mande let us know our mistake ngasai honorable khoi gi kano tamon takpi gi bada yam phai la lagadi akoi pau parami radio da chahi taram doi tara mari pau paramba matam chida soi gragadi khoi di soi gre lan gre habsi natana upai kem leite aduna apaba good human being amagi quite most important of a character amadi if I did a wrong if I committed a mistake oh sorry I have to confess I have to admit it ko matam du da su chatnarame taunarame madugi lisang sina satharakpa mayam amana ngasigi achouba irang tholopasigi factor ama oiramba yai kanagumba singi analysis ta madu chummena dum launaramgani honorable CM gisu good step amada ngasagi nataba pot mayam amakak thare raga chingi mafam jingsida thare leihau mahanba umang mahanba sen thumgi bak ta lakpa lamdam sida leba indigenous kangbu sing sida maduda challenge toropa mayam sing aduna Manipur se noma natraga nomadi sugumba situation ama lakto re se man anticipate tawraga it is the right time to begin with masi thabak se tahobana pharamale haidana maju sangsin khiba oiramgani aduna apaba wakhalo lamada akoina khaninge bedi atai kaimnateba we must not do the politics for the survival of a political party maybe at the center or maybe at the state akoina ngasi rajniti mioba moina rajniti tawgena changlai se leader am ogena changai se it is based on the law of the human being aigi imana aibu kayam wana yopiramba ipana kayam wana yopiramba madudagi akoigi ipa ipu mayam sing aduna British ka land soknaba matamda Farsigi sagai kagarabam karamdai mikuptu bawda nongna kage bado madugumba mayam sing aduna thamoi sida tana thilakanda akhoi gi lamdam se masi amaktang di
ngasagi mioi bigi minung situ da base to ba politician me ama puthora kanda makhoi sing aduna lamdam sigi sembiram ba sapiram ba akoi gi great potential people ngasi di akoi gi kari hani leiron sankraba sargada ka kraba nonga kraba mayam sing aduna hairam ba wahi mayam ama khak ningjanga kanda mogi da makta ngasi akoi na rajniti tawge haidan koi thola ka dabane ba irang ri sangman kraba ni na mi se wana ba hela amnina ngangning ba mong da mi sing se mot se adumaina da dum pinare aduna aigi wakhandadi what I feel is that as a human being ko yam sensible over human being ma oina privileged member of our society akoina thamning badi ngasagi adugi adagi wa se loina mak tokpiraga miyam na wana riba mitki piji kangban naidraba ai hangkanna nongalamdai da yahorapam matamda laiduk thanamdai matamda aigi horapam aina lairasana ko nungaina lejaram mayum makai pangdana ka khanjadana yamna nungaitaba melancholy oiba mayam ama polakba madugumba singdo matam sangna sum thamagadi mioiba singse kari phibam amada lakadage na khalakanda lamdam sigi yamna kari haisige right thinking member of our society expect from all political parties please bring peace by sharing knowledge share tawgera wakhal loksing tawnagera wisdom tawnagera tawna ba yaba tawna re ragane ngasi jiribam chatpa ngamdraba adegi di kangla tombi sorry senapati chatpa ngamdraba ukhul chatpa ngamdraba adegi di more chatpa ngamdraba sakpi karong yoba ngamdraba akhoi se hostage tawna leireba punsi se amuktang di awaken ko mikap thon bangamba adugumba a great leader daw at this critical outlook akoi adugumba makakti darkar yamna lei aduna miyamna pamna base hunna base madi ketang nungaira moidrai na khali okay oja okay yam nungai jai akoi gi afaba leader yam na matangai phade aduga akoi gi punna chungsin bai basima so akoi gi hujik yam matangai phadamak tangai phadaba akoi tanja dumak oire akoi gi hunna dana khotana leibagi potu madu tobidana bagi apel su jai gi mai kai digi thami haiba tare oza ja tomcha na lakse gi oza maruina akoi gi hujik BJP lengak se leiri makai santi se hanjalakpa ngamroi haibagi maramsi akoi gi board center amasung state government haiba tare duna thoiba thodok se khoi gi paliba government sina khoi gi serious oidaba wat bagini serious oidaba ni haiba maram sim pi haiba tare aduna akoi tangchiliba santi purak na bachangi ba hotnari ba khongthang sing ki serious oidabra masibang hujuk phawba akoi solution purak tabagi santi se tangdule tam je hanjalak tabi achogo maram sina oiduri ka main thambiri oja sing na tang dai ta sina ha ta ga diko ngasai gi hoi sai party pan budi pandra ga so huji government sina tobum thopudi ai di tawde hai bu che ai yaningi maram di kai no da huji aduga aina maroi budi kai na habam tamda hoi mitei da ku kina lan toraga manipur lo na wa haidi manipur sida sari ba community je mi community kuntra ko ni phu gi me ada sare ibne ba hoji leiba problem je kai na da khoi gi kano khak da leiba problem ne ba aga mani mitei khak da leiba problem ni mitei da khu tha ba gi modi su khara akhoi khut han ba gi wa ne akhoi na yana ma da moi as a community oina kai su tawde moi kana da drug tha ba lepu ko natra adigi ne gi kano illegal immigrant thingu adigi kano da khoi gi reserve forest gi ne lokho ab ju adu so it is not the kano of the akhoi gi kano people gi pot na te adu government gi pot ni na natra government gi oiba policy ne ba madudai dra moina people da attempt tor ko matam da ngasa gi akhoi na ngasa haibi gi gam sum me ba akhoi mole sa pa yadre akhoi ne sa pa yadre mitei ne sa pa yadre chi loi chali akhoi palaga di kano phatte na taw ne ba hoje kano da akhoi gi ko kano da tamel no posting pi ba matam da sa pa ya ba kano gi community gi mi adum posting adum piri na adigi senapati dum sa pa yai na ukul sa pa yai na akhoi ta tane ba akhoi na masi khambiu number 1 anabasi khangam matung gi hidak thab lagine habne natra aigi ko aigi hakchang din nar ji kaino khanga ka da guli masam na phaba yabdu ko doctor na doctor mabu phatabam leidena ko nang idi pulab yeng da yaroi hai ta gi bilam sur ka ne ab ko aduna adu to bigana no ta seng na hai tar gi hojike mane nei le gi di kano se khoi gi manipur la shanti hanjalo ka di hai ning de ba si to ko si tong de santi hanjalo roi do khoi hai ning ba adu tong je na hada lok sabha da param tam bigi si di ma tam bijar kani
अद पाम दु खितंग हेन मले हाबनि दा अदु सरपुदि अखोना पाम बसि तो याम समना ए के थाइ जिगनि याम कुइना इरांग जे लैउद्रे को अखोना पाम दे मोय द मिचंग चंग हाबा कनो सिक्युरिटी फोर्स कांबु म फयाम सिन कि सिगरे को नंग जिरि द खुथाले अदु खुथाले द मोय द सोपैनि मोय सोक्ते दे हाल मोयद्रा से कोइ हंगिङे बा प्रजा सोपसिना सोकबा मोय मसेन सोकनरगा खुद त हनबा मसी याब्राबा अदु मसे जि गवर्नमेंट द अखोय हागेदबने अदु दने बा अखोयना हुजि हानदि मोय ओपोजिशन हारमबद अखोयना लावनिंगबुदि कनो मोय भोइस ले मोय की मिहुत ले हजि कनो एमपी अनि ले मोयना अदु लावबियु हाबने बा प्रजा के दम अदु लावबियु करिगिनो दखोय जिरि द मोय खुद हाले को सीआईपी अमा सोय अमा सिरे सिबे दम त हनबो इदे याब अदु तागदि साइटोन द अखोय प्रजा सिबनि मोय सोकपनते हंद्रि दुना अदु गिराब अदु सिगी सिगुम मथो हुक्तब पोचे अखोय सिफाइ ले जु प्रजा गांगनबो नत्रो मथो तोंदियो मथो तोंगब गांगोब अदे अखोय ओरगदि फनी गायदि उदे हाबनि दा मरमदि कइनो मोय जो अदुम मी यारा पंजिंग सिन मनते मकोक्ति मोय ओजाना हाबिरिदे मोय दे हाना या मरु मी अमने सोना कदो मको ओरिजे अदनदि मखोयगी गेम दो तविरनु अखोयगी प्रजा के थबक तविरो द लावो मतम दजु करिगिनो नखोय प्रजा गांगनब लाइब नोयना नोय सिरगदि खुदेक्ता हंजनबा नोय सिद्रगदि अदुम प्रजा सिंगसिदम हालसनो हाबा अदुगी फिबम म लाब्राबा अदुगा मोयने अटेम्प्ट तौरिसिदि मिते हाबा पोसिदि अटेम्प्ट तौबने हाबसे मसिसो हाइबियोबा इंडिया दा हाइबियोबा अखोय मणिपुर दा मपान थोकु ngamdre हाइबिनि मिते कम्युनिटी से मपान थोनद्रे मसि फमुंग कनो मद को का मद फाजलगा तौरे अखोय से हात के दौरे हाइबसि मसि खंगन बियोना हाइबनि दा अदु तौबियो अदुगा ngasai अखोय मणिपुर दा कम्युनल हार्मोनी से अखोय खतन पुरप ngamgdongni di hojikki oine de कम्युनल हार्मोनी काइब लेते अदुगा काइब याबा पोती खरग लाचले आजो हाइजिनि पांगोय कांगबु न होजि ब्लॉकेट तौरि सि हेंजलगदि अखोय प्रजा जो वारक तागदि काउंटर ब्लॉकेट लागदि अदु कम्युनल हार्मोनी कारके अदि खुलगी होजि चेलाय मोय कनो दगे इंडिफिनिट मोय ब्लॉकेट तौरने मन कनो तांगुल मसाम सोय ngara moy kapakpada kukina masi phajana solve tawda lai chika ma harmon karkadi ne aduna di asiga hairi siga thoklei be irang siga di thaina gi kawai film da tawa irang su mone sagat ba di moine jung namdha ba adi mongda lakani ona taina ba lakane habuni da aduna di akoina ko anytime halaga akoi manipur sa mona lusing ba yari ba lusing ba mo oibani na kitang cheksal haninge habni akoina yam pamu na thamjaba leader na habuni da tasing na hai ta ga de akoi party ga wadi to khru ko BJP do oiro याम फबल लीडर मथोकता कांग्रेस तो ओरो याम फेबल लीडर मथोकता अदुवा खै ओजा इबोबी को पामु इबोबी हाइसदे खै प्रजाना याम पामुबा लीडर मखलबने कर मरमदि कइनो द मागी मतम द को याम फजना पालमे आइना को आइना ngarang ngasai yumda yemmo matam de mangon da ko attribute tawwa mangon da pipa yaba mana paikhalaba thabak je taragi mathakta le yam chauna ko adi yam maroi ba je ai sida panjada ba wane ba ko aduga soibadi di ama ani kak soi gibini adu ngasai haibido bo ojana sahibi ko asana philga tawmani adu asana philga du tan thokti no moiga kuki mileten ga tawu ya bro ta sing hada di suji kai ngab ko kuki masen no moi kap na lep na bane ba maram de no moi masen jam kap na rame ba adu lepan na bane ba asana philna tawmi do su web ji kai na te ba maram de no de moji india government gi mathak tu la nau de manipur government gi mathak tu la nau de moi masen di pangkap ta kam ne adu na di suspension operation ji moi mathak moi marak da lep na no bo honara bane ba do lep na bo honara bu ka do re hojik ti ona taina na potam lai ba da amadu season re adu jana nga sai habi bu do adu di phum phung wa ni moina कनो तो मोगी लीडर मयाम चंगमगा ngसागी मोय मयाम जे सिजनर मे अदि मोय मतेंगना भोट कारे गवर्नमेंट जो पाने अदि मोय चोपिसिदि प्रजा मयाम मांगदा जि चोपिसिदि मोय हंदा मयाम चंग वारे सिदि अदुनिना तसेनाय तदे अदु चुम हंगा ना तो खोगी को नाचन थिना पहोमबा अदुदिगी कनो से खोगी ओय लाइबक थिबो थोदो खदगी को खोगी मुस्लिम मिथे बांगनि सिने नावगा मिथेगा खर नुमाने दब खर लेगी द होजि उमफोंदो को कैसु नतमदा कनो सिदे को आपना कनो अहुम कनो न थिनबदों को सुम थिलगा सुम अदुम नुमाने दनबा अदिगे थवाय नुमाय दबो सुम पोहन तागदि मदुदि फतब पोने हाबनि द को अदुना मसिगी पोसे लाइबो मतमदा अखोय अखोगी CLP लीडर से मासे मणिपुर की अफबा लीडर अपने हाइबा मतमददी कैसु कनामदन कक्प यारोयबको अदुना ngसागे अखोयना हाजिबदो होजिति अमलुबो तंजानी अदुन होजि अखोयना तबुदबदि केमते नति लम हेलिबा मी सिंगसे फजना वारकदबनी अदि सेंट्रल गवर्नमेंट की केनो सिंगसना फतबा कांगबु मा चखरे अनोबो लाखबो सिंगसिसु मोजो हानगी फिबमदे सुम तातागदि अखोयदा करिनो फगलकदिजे अदि ngarang यम नुवाइतेबा जिरिगे दो मोय अमा सोपगी लमन खुमबगी मोंग तबो तागदि इट इज most unfortunate को पार्टी लाइव टीवी प्रजादा को
कनो सिदा नोंमै कापक मिगी युम मै थाबगी ओइना तहननिंग हाबनिदा अदमा तकना साइटोन द कापथरबगी दमता तहननिंग बे सेफ जोन ओहेनिंग बा अदुगा अदुदसु मोइ सोक्तरगदे अखै जुम तुमिना फम लैने हाय तागदे अखै मसेन हानना रो हाबगी पोनम खक लाकने बको अदुगा मदुदा ख्वाइदगी सोइबो पोजिदे अखै मितै खक्तने बो मोइन अटेम्प तोरजे ngsai थोलकपदा तांगुन मचादो सोए या मोइ कुकी दना को चुमला मखंग मोइ थातर को दम अस मथंगदगी तौ कानदि तांगुन गी फ्लेग तो नै नागागी फ्लेग तो पाइरो कनो लौसु काइना अदुमा यामना नुंगाइतबो पोदमाइदि इते अतमना तौरेबको अखोइदको अदुग मसे अंडरस्टैंड तौबियो अदुगा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मसे नेशनल मीडिया द फोंदोपियो मोइसिदि करिगिनो ना हाइबो मतमदा मितै हाइबो कम्युनिटी से को याम मरोइबा कनो से मेजर कम्युनिटी और बसे मसी हाननब तौरे मसी मुथननब तौरे बसे खंगनबियो हाइबनिदा अदुगा मणिपुर गी ओइनदी कछु काइरो लेबा काइबो कइनो अखोइ मचेदम पुरा थालेबाक त पुयागी ब्रो अदुम लेनी लेबाक ते दुम लेनी अदुगा हौजिकी द कन्सेप्ट तो is a nation concept am samna haibda india de hindu loi lokto khorne india de leune do kari india no adwai tokdana manipur haiba post digi mite haibje loi mu khita gadi kari manipur no bu lehuk okay oza yam phasan thambidi ai lusilak pase matem tang ai kanom tang pukhajau ge ja hujiki akhoi gi yam congress ki side gi su akoi samaina tawbu sima hutta irang se nem thana bo ina akoi kai dawsi ge na changsin ba potun hena achum khong thang oi duni congress na phan ba ngam gani samaina tawgudi ka haiba dudi ta jas de yam no maru ba potun nati nem akoi gi hena haiba ta irang ki nem thana ba changkin ba potun adu achum khong thang oi gani haina duga huji pali ba akoi government ji ge side gi su akoi gi central gi security forces me am su leire mo gi sokpa da gi halak pani khopani haibam leire aduna akoi hana buffer zone ne मोइना कनो तौरकाना लैबा सेमजबा हाइबा तारे सिदा तुम मयाम अमा कोगी बंकर तौरकाना कोगी मिलिटेंट सिंग मयाम गिलै नकना कोगी सेंट्रल फोर्स की मयाम अमा सुंग तारगा nga aga lei हाइबा तारे अदो स्वाइ मतंग किदा कोइना हुजिक मिसी मिना ngasi जे यामना थमोइ काइनिंगा अमदा तारिक 8 दे हौरा ngasi मयाम थोइ हाइबा तारे तौरा काना कोइना जंक्शन बेगी सुमाइन तौबो जेक्शन बे वाट पा हाइ तारे सि तौरा अरोइ यादनी अकोइ तुम सिगुम से लारोइन एक्सपेक्ट तौर ब्रेन जगा सिमक से अकोइ बोर्ड सेंटर एन ngasi स्टेटिक गवर्नमेंट साइड की बसी सीरियस बो वाट पने लौबो याबरा मसे आइ तसेन हाइ तागदि को अदो ngasi serious on low lodi de khoi khang na re me selfie na yam haining je sei tha tran ban je nei leba kon ba hidra di nei potha ro mandate am lo sa hayo ba atma hai ning ba people ki mandate am lo si assembly election han je hai bi ba atu do ne sangjel ning ba at ai khoi pa hai di sai ki ko kanu si da sab chana ko mukhoi na tha tran pan praja gi ko safety people ngam da ba hai je atu ta di government design to bi ro ko aina nga sa haije budo akoi kono sei ta ra to bo kari kai ge habni da ko chara hen ba kari kai ge ba moi lu sing bio ba le ba ko ni sung thu pi ro ba adu maina ai di yam samna hai bu ko so maina chai ne bu mo ta nei da tha tren ban ji kai no na nei ko state pur aso am ko na wan ba hong na bra na tra aso am ko na wan ba hong na bra do nei mati cha te to nei resign to adu amo na election han chanu नत्रा अदुगा प्रजागी मेंडेट अम लौरसी हाइबसे अदुमाइन ओइना हाइहेनिंग हाइबनि याम सबना हाइबदो को हाइदि याम सबना हाइबदो को लीडर अमगी मगुनदि अदुने बा सैना तन खुन एस आई ओइगदि फने आइना तौ तारगदि मोइ मसेन अदु तौना लैबा माले अदि प्रजागी वारसिदि प्रजागी वारिबो पोसे उद्रे अदु ओना तेना कम्युनल हार्मोनी ओना पुथोरे कम्युनल हार्मोनी नते मितेगी मथक बोम कापनी मितेगी ओते नोंमै कापनी कम्युनल हार्मोनी हाइदि याम चावरो पोदमने अखोइगी कम्युनिटी कुंथ्रा निफु जिमक्ता अखोइ नुवाइने दरमो कछु लैते अखोइदि अटैक तौबने हाबसे मसि खंगन बियो हाइबनिदा अदुना असेंबा अदु तौसी अदुगा ngасai हिना हाइजेबदो होइना होइ मागे सोइबा खर लैगि तारगसु Honorable Ibobi CLP leader se one of the best leader of Manipur ne haibda kanam ta ni yelo do ko okay okay oza aroi begi se oza nam to lak se oza tin tak tham bio kamai tham bi ne oza khoi gi ai yam ngai bam na ngasi gi discussion sta khoi lanet advocate na khoi Shri Ibobi da asa leiba tungi future leader amchu er pa ya bin khoi chu soi da na ba senajari ne na khoi gi singchai bi bagi bhap ta leibi yam ngai jai ada khoi ju Ibobi si kupsen senajari bini khoi ising wala ga ni sing haiba kaidoba tin gang tung da na ba khoi senajari bini ana hujiki khoi gi ma khoi gi panelists Birendra na khoi don hunabu matang do ai 100% ai madu ya jai ada ai chu yaring hai ai kano da nutrient da hajege adubu state government ha si praja myam gini state government ha ji congress na palak pa ai BJP na palak pa ai Manipur people's party na palak pa ai si praja myam gini government ha si any particular dole of gin nate chief minister ha se BJP ki chief minister ga khang da pa hai na bani BJP ki chief minister ga ha ya pote Manipur myam gi chief minister ni government ha ji continuation ni anyway
BJP government center amadi state na taurisida ako yaning do khar lay say for example saiton da koi gi nan ngarang nan mi ma si re adu siba kan da meter chahum muk lapadagi kuki na nomi kapsale hai manak to da central gi force mya ma yengaga lay hai khochu handi hai adu kitan control tawna bagi kainom taw de sai myam hainari ba social media gi video re kainom myam de gin koi haijai to masai waja tomcha su dum hai gi ba jiri da kapak pada siri sidi siapi ki mim si ba chaw kapira siram da di kapoi da taw chum mi ba question na ada kanogi somna kan gi saiton gi sidi security person si de ba to adu da simba ade no mai kap thare harga asom da control to mu ta som da changa ga khunga poi na pha ba khuju khulai operation to check to manipur mi khudu man loi khang ya mi chang mi khai nai bi pos si to ga ya doi no amabuna free thare amabuna phajan thamadi ka ya de adu di mi gi mi bi pen da ba si ba ki da ba bi lak ne ba adu da ne ba khoi gi honorable MPB mall inar na ka hoji open da hai ri se sahi lising ani gi puari le ba ai khoi na center na phammo har ga phamba lepo har ga lepa sumaina tawrga di pukel seng da ba central government ji gi matam sida state government ji matam sida manipur gi lan ji soi loi ka hai ga lai adu dai ne ba maram maduna ngasai gi assembly gi floor da prime minister gi level da home minister gi level da president amadi governor gi level da memorandum sum piram badagi madu action walak tabdigi congress party ni ngasi di open letter to union home minister kaina ko open letter ji tawdra mayam da uthok tana press meet tawna mayam ko congress party ni khalji sini ko haining sini ka ji public domain da thamma bana ada luri badin narendra modi gi government se masi mi na ngang basi kaya masi magi party masengi khangde ko aduga somdagi thar kainom na ka hairak pasi ta da gumba dugi kaino leibra na so ko ni congress party ni sahi ma hena ko approach to the madugi taw ya ba tawruk pasi da kadi ko ma khangi activation lam ta taw da base mas da ko central government ji chingna balak ne plus ma tha do riba security personnel ji na manipur da tawi myam ji da ko chingna balak ne mamang ma yam puno khangbi du ni torbung bangla da kuki asi bhakjang myam leon chane na chauba cremation gi program silakom ta mai tai rom da gi ju to bu ya ro ene ta salan chat pai type to na gi ba kuki dai ju nam da phumni akhoi na nam da thingnen to na ta akhoi numi to aki ba mo oi na ngai ba di am chati ba kai num tholok ka do ma la adu bo union home minister gi second nam gi pho la kan to ki that means kuki woro mai tai woro union home minister hai ba di tari dana yari dana adu agadi ma khoi na su gi ka da myan phajan gera advice to gera pha gera pun gera anger ba action lokha kera kai no moi to du to kan da irang ji am line solution ba ba irang ne na khone khalle ba hauji ki sum macha wer dei sum chau thorok na sum chau thorok na macha ma su si gi bagi sai wa Birendra haibet mana mapur ba kai na gi bagi ma gi loina bi si gi bagi madu gi khoi chau ba myam du na sum chau khalak pa ne hai ban da ai khoi mai tai ga kuki ga gi ba ham ban lan wer ban na te ha ba kai ma khoi schedule type ni hai ri bani ade amma gi hai ri bani adu kai do bugi akhoi kuki na talib supreme session nam chung union to ter bo akhoi metai na piba ngam bro si di bhai sarkar pi gi dam ne akhoi tumna bahala so akhoi ne yes akhoi ba pi no akhoi mi chama da di hingoge na khoi na pa me supreme session na the union territory akhoi ne pi ge na law ge ba union government ya ga da bin da ma khoi na talib demand je khoi ne pi ngam ba demand na te ha ba maram madu na ne ai khoi na sai da manipur gi congress ke mla sing kai do bi di ge idang ji da kai do bi di ge hai ba si da akhoi laufam thokpa lauri tawbam thokpa tawri je chang pisan bam thokpa pisali struggle mayam thengnari ba but aroi bagi executive power do thabak sibu solution purakna na bi aroi ba so do adu BJP na hanga dong ni haibani da baran ji BJP mu khota law and order lai BJP na center da state government pai akoi congress ke MLA manga na akoi da haire na manipur gi yai phani haidi akoi MLA manga se khoi resign tau jerge haire na ado koi MLA manga je yam tawri na khojo relief camp da leiba myang gi leibam chahum lai tab digi honorable MLA
Sugunugi Keranjina, Lopari Mangalam Katokna, Lam Legedo Miam, the Yum Sabi Kopi, don't process by Kalina. Okay, Nata. Other Sagi, Manipur Labor Kang Kutra, Kutami Mangala, Siam Shiba, Tiny Mamangi, normal Sidohalan Pameba. Ujiki, I'm not Kogi, Karuma Pamchata by the war. Okay, I'm a single palm, the pictures. Masitaki not talking about the Mutta. Tangai Padre Communalharmony maintained over the Gawa, Manipur peace lahan took die. Masida Barasakagi, Manipurgi BJP government to put Punumacha, Masi Yang Orakanda, Sang Habitat, right by him, Tamzi Live movement Mamzi Yankanda, Masi Makoina, Puruknabon of the Mopukian Chengre. Okay, Mandre, I have said, quick Congress party in a voice. Okay, I am no idea. Tha se trai pan phajalam dana huzik chathara iba po changsiliba santi ura purakna bachangkin belabi si yengu matamda akoi gi ngamak to ko malak tra ba haiba tare ko akoi gi congress ke side ke thambiri se adugi poto lakpana ma akoi gi ngasi gi statement je tholak pani samai lakpane posele aduna congress side ke law tana khongan to boya ba se opposition da laiba mo ina congress party de to boya ba tawri but last di haiba tare after all asigi decision se lawgada ba masibu solve tawgada ba ukina taliba demand mo ko ne piba ngama ponte ko di executive ki makuta ta dori bane duna last di si pose lakadrum dana kari to form to I have do center so state to BJP pali bane madu mo ko ki to form thopani they are accountable for that have a important thambi se ai aroi bagi da oza birendra lakse ge oza akoi gi huzik center gi posa center gi meeting se haiba tare me amsena kuki gi huzik hangi se kari kamain to kan mana taliba demand se kari pira kanda kamain to lotion du no haya pochi koi center na adagi wahai ma haira ko matam da lep to ne pochi su leidi center huzik ko meeting gi sang tabagi chaung no ho bo sim dum leidi haiba tare center gi role se adum haiba tare irang phanayam thosu majam thosu mi mayam sira su amuk thoklei amuk lepi moi de kemta na chung da ba kemta akoi gi effect to be tap to pot am klei hai da center gi role se hang da lai adum sumai sum lei tarak de kari no habe se hena akoi gi hena question je takhola koi post la kan hai batare aja sagi role sida journalist ki perspective de ge hai tare aja aroi bi ne kamain thambi ding ibema every political party mage philosophy se ko hojiki yamna sakhotaba matam sigi civilized or samaj sigi public sing sida feel tobodi ko political party kodima politics te yaropa leader kodima ta public expect of say cultivation of human being it must be the principle of each and every political parties leader du gisu miyo ba khunai si bu semge miyo ba gi itihas anoba ma sagat ke ko astais da base toropa adugumba leader ama political party ama adugumba du di changbra hedana khali bemana hairi badu da aina haijaning ba ma khaklei political party khuding maki luching ba khuding maki thamoida mogi religion se khwaidigi sengba mogi khwaidigi kathokpa mogi puksen sengba si kari no haita di the greatest religion of each and every political parties and their leader adu hardi welfare miyamgi yai phanabagi damakta achauba thaba ma tawriba misakto maduna khwaidigi chawba dharmani hedana lawi ada kendra sarkar da sasan pariba sakti pariba singsigi manung sida miyoy ba samasina maning halakpa mikap mirau khol thangba awa na mayam mana hedona he chandana manipur se kangkhong jarakpa sida masidi heman greda haidana khaler ga makoi su puksen sengna khajitang tobira agadi ko hoi moina tawri basi it may be for the preparation of a better next world atopa mathangi manipur yana phaba amakak semna nabagi torumba oiragasu hojikti awa anana helabanina kangkhong jairabanina punamak mathang makha loin olabanina masidadi intervention se pukchen sena tahoningba amakak leire maramdi ngasidai stage courts of public opinion haibam leyaba courts of public opinion say recently it happened in Bangladesh khang bangam ponte president oigera prime minister oigera mafam duda leibangam datana even ngasi India da changa ga asylum lawri bane ko aduna Manipur da leiriba jati khuding maksing sigi mafam da thamoi da phauba makhaktang dile today is the only congress can ensure communal harmony in Manipur aina arise masi political party matana ka communal harmony sti porapangam moida it is a matter of mind mi dugi puksen dugi wane ko puksen sengna mi singsena
jati jati khuding makki marak sida emotional integration leidana nuksina nabu leminaraga diko kana gumamana communal harmony porau kaina influence to city it thodona ngam gadabo mande guideline pbd yai maramdi education cannot be given by the teacher. The main responsibility of a teacher is nothing but imparting of knowledge to the student. Education must be given only by the government. Asumaina sarkar gi oiba project ama the policy ama di lakpa yai but harmony haibasidi aiga jati magi kangbu amaga nuksina ba haibasidi emotional integration amada madudi mi madugi marak to da dum between or among aduda dum sagala ga yabraina khali but yamna panic oribadi Manipur sida aigi yamba Tomcha su oirasanu aigi Congress ki spokesperson su oirasanu akhang basidi khangbadi yam leramani hiding basu mayam leramani matam sina akhoi si apha punna ba madi dum irei lerabane ba ko akhoi ngasi phamjari ba khoi si su ngangning ba mayam ama ngang hiding ba mayam ama leraga su situation sina compel tawjena khoi jeng kangthok pa ngamdrabane ba even hybrid second amtang yeng se ba ko Jiribam gi Jiribam do irang thoe Jiribam de irang thoe Saiton da thoe Sana Sabi da thoe or some other places atopam mafam sing that it may take place in the near future but the most difficult is that ngasi Jiribam gi Borobreka de irang thokpa matam da share PF ki helicopter se paire ga security force reinforce to weba adu upai leita bagi ne ba ko akoi sidadi Saiton da thokpa matam da Imphal da gi 2 hours da Saiton ji yob ngam ne ba reinforcing ba matam da Jiribam da adu upai leite ba Jiribam gi Borobreka police station sida around 98 inmates ngasa gi mayum makai mai cha khidana leibam leita dana changjapam laudana khudai ma seleraga Taban Tolopa Yengdana, Numit Ayumata Tolopa Yengdana, Karamba Numita, Akusibu Parakata again, and I didn't labor Koktung Mayamama, Jiribam Sakudana, Mapum to the Amwana Lele, Narang Handagi Moise, Jiribam Giziki Borobekagi, Mona Lady Labor, Mapumsing the Tatu Oga, Salasira, I then a color of Mamata Mama the Irangs Toxale, Mokoki Punsido Zikari or money, political leader Dugi, Aymiangi Luching Banana, Hiriba Mishaching Duna, Aduguma missing a Duna make up Mirao Contadana, Mapum Duda. Atugam na wana kangba mayam jingdo madu ko hon na bigi damak na traba ko na leader na harise why su yam na ko na kano to wasidi phatte Manipur gi mayam na hoji khalli base it seems Manipur government is ruled by the government of India Bharat Sarkar gi Manipur gi shasan se Bharat Sarkar na tobugum na lamdam sigi mayam na phil tobam akhak leibam mali sigumba mayam sing sti ko lehandana ba athuba matamda yamna kari haini concrete or by appropriate or by step amal Lokala Kanda, Mamangagi Matam Amado, Madu Puranaba, Hojik Paliba, Sarkar Sida Ladiba, Council of Ministers Sing Oceano, BJP, MLA Sing Oceano, Adugi collective responsibility Amakati Lahoningi, because Sikkim the day, Mokogi Larixi, Assembly in the Larixi, Pongma Matamda, do's and the don't, functions of the MLAs, Pasana Hapeva. Of course, the lady Bamayam Jing, so Kitang the outlook say, Kitang the Park Sunday Yang and Ningeva. Madam the Nasibo the Matise, automatic Tamoy Sauba, pretty bit a quite a pentok by Tamoy Sauba, not be by Bese, a queen Matis over a kind of Kali. Madam the sea on the Mount Alaba, a Kogi Hidam Kudimakta Koise Sotara Aba, Karigumam the Tobiac, Matam Sida, mean a Katnava Hori Iden, the Cochongelaga, more the Capu Dedana, more the Lantaro de, more the Sukariguma Makangi, Karihitini, provoked Torudeva. Quick hanga dum laiva, ka de Karadi Helavani, Sigi Matamsi the leaders in a board at the center and the state government leader Aduga, Hana MLA Uramba Mayamsu, I MLA Odre Agidaitan trace it can be the board left in a Kalapa Kambusu, Hana MLA Ubirambasu, Hoji Uji Oribasu, Sarkar Pabiri Bapuna Maxing Sisu, Miamgi Awabasi Yangakanda, please do sacrifice something, just enable to bring peace in no time. Matam Sonda Handana. Akwai santi poropase lamdam sigi miyam jing sigi hoji numit khudingi khanba adarsa moina ningja ba posak amaka oyena khali aduna Communalharmony di sarkar na natraga su amana natraga su political party amana natraga su ko miyo bagi positive boy thinking ama leira agadi adum akhoi masen nuksina baisidi pakai kai dong mande da kai en su khande thank you okay am ngai je akhoi gi
ओजागी यामना फजबा अपील है बतारे अखोगी कलेक्टिव इफर्ट तुमा याम दरकार ओइ मसी अखोई मचोय मचोय तागे तारगदि अदु मसी ओइथोइ दौरिम नि फाइ तारे दुगी पोत थंबिरे अरोय बेगी ओजा तुमसा लाक्सेगे ओजा अखोगी ममांग दा बतारे कांग्रेस न ओइरसु बीजेपी न ओइरसु लेंगाक सिंगी दा अखोई सुगी बो ओइरो इलीगल अखोगी कनोगी इमिग्रेंट सिंगी मसीगी वाथोकी बो ओइरो अमगी बो ओइरो है बतारे ममांगदगी सोइरंबा हौजिंग सेमदोक्तबा हाइबगी अखोगी बोथ साइड की क्रिटिसिज्म है बतारे सिगी पोसिमा दुम लेबगी पोसेसु लेरे अदुगा हुजिक मरुइन हारकांदा ममांगदा तौरंबा खोटपा कैका अदु अखोई लोइना लेफ्ट बिहाइंड तौरमे हारकांदा मरुइन आई अरोइबगी सुजादा ngaraang अखोई तारिक 9 स्वाइदगी निमिनि हुमनी सिदे फोंग साना याम कनो तौ हामे मवोंग अखोई लेता दबा फिबा मंग क्रिएट तौरिसे से लाक्सरा कान हाइबा तारे सिक्युरिटी की थवोंग सिंग दे पेना दबगी मवोंग अदगी सी पोसिमा अदुम हाइबा तारे अदगी मोइना अखोई तौनिंग को मतमदा यामना अनसर्टेन ओइ मोंग दा नोमै कापसेनिंग मोंग कापसलकनी अदगी बॉम थादनिंग मोंग थादरकनी हाइबा तारे अदु कोइ चेला कांदा अखोई मयाम सिगी कनोसी साननिंग मोंग साना बाइतर मिचम मियाम द सिगी पोर्ट से कोई खुलाई पाइबे सिंगना टू बी ऑनेस्ट कापनिंग मोंग कापकपा बॉम थादनिंग मोंग थादरकपा अदगी सोमदा मो कोइ चेनबा सिगी दम यामना खबोक अब सिचुएशन सी कोई ऑर्डर लेते मोंग हाई तारे से अदम मी पाइबे पोसे तौरग ले हेबता नेमुरेना कोई इरांग से वोरसन पुरपना ता सान नोमै का पखर नेमे न मयाम से कोई खतंग तंगदु लेता मक्तु मपुंग फाना हंजलक तारगा सो कोई इरांग लेते मोंग शांति ले मोंग द माल हलगा सो अमुक खंगहौदना हे हौरकपसना पुंकाई काहन बाइ तारे से मोंग से मदुम लाई हेबता ngasi gi ngarang hane thoiba thoktok si masi dam khara mu nema kanda mu karam matam da haurakani haiba se koi kemta haiba ngamde heba tare swai gi matang de ni mayam na mu yamna pena daba khoi gi manipur lenga ki role aduga center gi su maru oina yamna khoi gi pen daba aduga khoi gi manipur lenga na ada kari gi damak ta kai da tawba ngamde aduga security forcing gi pena daba chek hauba deina sum hairaga lai heba tare masi pose khoi dum jatha dana dum lei gi dawri bra masi hujik kamain thambi ni oja लेरबनी नो अखोइना हाइजे को डिप्लॉय फजन तौबियो हाइबनी मोय हाना याम कने इरांग तौने मतमदा अदुदा डिप्लॉय तौरनी अदु तौरने हाइरेदना तो तौरे तौदिर हजिक सो दोंगाय मोय पेरिफेरी दे लेरिब सिंग जी को चिंग मतक तांगत पिबोबा चिंग मतक करी गिदम मत सिपाही की बंकर थमजी जी केगनो तंपाक त ngak लेजी केगनो चिंग द ngak को मतमदा काथरे पोतो असंग हनग्रो को तंपाक ते मोय द ngasai ozana saidana koina tanaraga moy chang ka pu pu su leite moy khun a chalaga hidi ngasai gi saungruk pung haktang de khut hanam tongan bam ne bako aduna di moy na hoji akhoi gi kenta hanji gi ne Imphal Valley ji kam pak ki phagar bar nong mai dina ko maning de gi kan kha de gi wang de ka pu de yora bu ne hoji ko adigi moirang side ta chat matam da mamang ga maning gi ching marak tu de lei ba mi sing ji karai de shape oi no ba aduna di deployment se ko Saya aja betul deployment sih, pasal tahu view. Adu tu ni center na, aku itu kita tahu sahaja bakal lebra. Nanti kerana masih ki poce ada tahan bom sange national media ada yohan bom sange, ada national forum ada yohan bom sange buka. Adu na, saya moi mesin ni bukan kerana lagi ni. Am sabna ada aku na parti ki masa mana parti ke cakap orang boleh apa nanti. Center semua lere, state semua lere. Moi ki parti worker thola ke cuma ambil boleh ba. Aduna dia aku moi gitu, oh itu bising senang ngang mutai ba, ngang saya kira sih kahayun ni, peri dia lebih bising saya yang tu dia tu kau tu sam tu itu idra, kali kira saya tu semlang leh heli nama, tu macam tu bangkar sih, kau ni sapi biar ada berapa, siapa bangkar sapi, moi bangkar nu kau selalu leh, ada anytime moi kau tarik biar ada berapa kau dah, ada masih tu moi yang ada thok tu berapa sih mah, tiga tu apa mana, saya kira kau tahu dia kang ni, ada kira kena dah national kira kau, asal political party leh, moi memang leader sih kau biar, sih orang biar ba. Si un biyo ba si uba matam na mo ile kamay lam hen do ino hadi am sam na hadi akoi na kino leba ama pan ga hata di no mo ka tan pam sa pon te akoi kamay tam na to de ge di prithvi da ji modi de ko ne dam chau ko se chale na modi ji ma ji mi sem khomi ne ma ji ma ma bi friend to ni ade chalaga khangaru ram ni na kan irang ama to kum dum da mission akoi mi sem ga lang na ne ba admai to dana mo central leader ma am ko lo Manipur de thoi thok thok ji si gi phibam ji to क्या हम कोई ना तो उधर इन्होंने आधे दिन मुझे जमाई चला हम लाइव पोने हैं ऐसा कि कोई की तंपाक टाइम ना दना ले बिचिंगी मतों से सिपाही ने कंट्रोल तो बिना हुआ कोई हम करने इरान तो वो मतलब दा नारों की इरान हम करने तो कौन नुका दोगे मोइना नबी मपान से उजान नत्रो मोए सिपाही ने लोग कंट्रोल तो बुन नत्रो रोड तो पुनिंग पोर्ट पेट्रोल ने ले नत्रो हजी जीरी चट पे याद रहे कोई को मिटे चलन दीजिए खुन अमा निकलते नहीं ऐसा कि कोई की को ngapurum cingcin dah leh, bahawa jika korle, nai nak kau isi. Asyik dah moy ye, road opening tu, वो मतलब dah, लोग free हो पौने बको,
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯪꯂꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯗꯒꯤꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10ꯃꯨꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ peripheral area singse si kakta natana vulnerable oiba yam hypersensitive oiba mafam chingsida ai khoidi buffer zone ka na red zone ka hise hayaningde masi sarkar pabiriba lairi laso hairaba angam mathong mayam jingjina ko phaman tongeba mayam jingjina red zone ka ba buffer zone ka ba terminology je masi loktho aninge aduga number 1 hairiba manak singsida lairiba yamna irang tholopa ya heba mafam se borobrega police station gumba kumbi gumba adegi Pawak Sakai Gumba, Degidi Koktruk Gumba, Mapam sing the deploy Toriba, Magi Masingse, security state force ki security Masingse, say Yankai Lebudu, Tara Katana Natra Kun Katana sum Mahut Sinaraga Tauler Diko, Adudia Montokeva, Adana Quena Pamjabadi, my Magi deploy Toriba, security pockets into the police stations into the Libam Topa Masingse, Masi Yankai Lere, Yankai Suribra, Adegi Tara Lere, Tara Suribra, Kari Tauri, Kamai Tauri, Masikum Bazikupna, monitor Tauragadi, public na, Kariguma Todom Tolopomatam, the Ningam, the Penny, the Paurise, Masikarasu Pagadra in the Kali. Okay, Matam Dikan, cookie na towning but the top with the qua. Yai, I begin feeling of a man to power. Say, for example, BJP government minister was Langan the Gamba, and he put it to Antani has actually looked about. I think cookie in some Vidani Yada, but Tabak actually looked about. Question the cannot tell that I think people. Mansion top with the cookies in Nawang was Yaureba. Towning, but Tony, Cananta actually looked the Hajitorina. Malatan I told Tabin, Masia, they have said. Both state and central BJP government double engine machine tang tawani. Okay, Zayam Nuaje, Kogi, Gasizu Capsule, Gasisu Tore, Kogi, Hining Bahini, Toning Botoni, Masidesida, Koi Kari, Fuziki, no make Capsula Matam, the Sukari, Watli Mapam Sita Kari, enforced over the car oil, they give Masida Karai, then a Karam, then in a deployed from Toi, Kogi Prasagi securities, Kogi life fight at the people, Karai, then a Karai for Wakara Mazakana, shape oidi, I had best security the car oil, the Hyber Sings, Panaru, the Ragasukoi, Loina Kangam hybrid, Sigis Matak to the Amok Moiti, unpredictable Monga, Toning among the Quita to Ribani. So my name is Simina Tolakomatam Sida, a Quigi ex Gracia Karapiraga, a Quigi Tabakara Hapakanda, Aduga compromise at Taurakanda, Matam Silu Karakanda, Matangutung in a Quay name, Kini Krala, Amukapakani, Mohorakani, so mine Tautaraga de Quay be fitting reply a P the Bataragadi, a Quay business circles that the Ungana later, Labaxi, Maraibaki, Kamai, or Habisi, I'm the Labak Tinning in Habatare, Huzik Lady Bana Taka, Quigi Lakadriba Mayam Habatare, and the Santana meeting Jangdre, Haina, Quay states that Quigi Isagi Tunganba, maybe political or anything else Habatare, Quigi Isagi Gian Karagi the Makta, Smajum Unga Labatara, Topam Topose, Sitoragadi, Smine Tony Hibasi, Makti, Aquilinamak, Suggestion Mamam PD, Mam Putokana, Queen, Akang Himiam, Habatare, Lokshin Minaraga, the way of a secret, the way I have to do, Hendonga, the way of Matam with Habatare, Masida Queen Amuk, Dom Ying, Akanda Karigumakara, Mamna Quigi. Karino ngai se manung kai no haidi akhoi gi amayek seng da bai da simaksina so ko gi praja mai hawan mesi hen bane habatari ngarang gi thoi ba ko gi ngapan gi mong ha si di ba khun ngak pa no moina paliba mi phadok pajin da mayam se masina loren ha ba so haini ngai leite masidani gam lai bak thi se amu ko thokla kini thokla kanda mu kamaina problem situation tawne ko compromise tar ko losin gadra sine asu lam lai bak thini ngai oiba pakum di phang da ba answer hanjin hang ba habatari adura masi puna maksi akhoi ta seng na haira kanda thamoi seng na khau yam nung sina lai bak si interest habatari ko gi patriotism, sense of patriotism, extreme sense of patriotism, the Popam talk, Rana Kalimatang Swida, Maija Ibani, Masikan, Business Fast to priority, Hamiharakanda, a quicker Tona Lena, Hibatare, Junction, but Loina Muk Junction Besidesta, Quigi, Power Party Ba, Government Party Basi, Kari, the Makta Mokuida, Quina Taisi Libano, Prazagi, Pian the Babores, Mabores, who High Taragadi, Mokuisan electorine, Quigi boys who Helibani, Maramaduna Power say in their hand, Aduna Matoxi Pangtona Beta Makatonga, Tongana Mayamse, Micham Lakanda Ada, a high ruba Pukalubangam do Mayam do Masipuna Maxi Mahutis in the Bina Lebax and Gagna Bina Quintahi Mangagi, a Quigi Yamna Mamma Yamabakugi Taza Basipidi in a Habatari, Aduna Masikang
खंगना थबक तौबिरकपा अदुगा इरमदम अखोइगी कनो से कनबसिना सिना ख्वाइदिगे ओइबा अखोइगी कनो नि टॉप प्रायोरिटी हाइबा तारे कदिगुम पोसा अमदगा कंप्रोमाइज तौबा यारो हाइबा वखलोन से थमकांदा चंगसेलगा याम थुना तंगदु लेताबगी लंबीदुदा पुरकनब चंगसिन हनिबगी अपामबदु अखोइ फोरम असिगी माइकैदसु थमजरे हाइबा तारे विथ दिस नॉट ngasiगी अखोइगी डायलॉग प्रोग्राम असी मतंग असी लोइसिनजरे खनने बसे बहुबद लोइफोब सरुग याबिदन पुंफान बेबेदमक इकाइ खुमनजरे पेनेलिस्ट अहुम मुकसोनी इकाइ खुमन बोजरी अखोइ ओजा तोमचा उरा बिरेंद्र ओजा मनाउतोन नॉर्थ ईस्ट मिडो टीवी के माइकैदगी हन हन थकत फोंदोकजरी ngasigo ine dekoi dialogue ki program asi matang ase loijeri hayeng pungpham simak ta sungsoi soidana lamdam ase thoiba tonga ba thodo wathok sing matang da khana nei ne bi tanjado north east window dialogue ki forum na putuna lakje game yam sungsoi soidana meeting tabiu punong pamuka hana khurumjari